mele te tau ona whaamalo si te whai. Whailo tui. Awa e foi. E tele a wala o lo o tapina pina a wale le tatu o atu le tau malulu. Ia mawa ai lau ESMA action plan. E tala nua I lau fō mai. Po tala whia ngai ma oe ia. Pe mana umia sau fō I manisio whala au māsani. Wai pe ona ua mua a wana mawhai ona tatu ia. Ia e pui mai fo I tatu mai le tau malulu. Ma awa e nei maua tātou I le maisela ia pe so atua I le maisela pe le tapuni ai fo I le manapa. Mana malo ia. Ta o tu lai le vaenga ia ia tau whaalawiloa fo I o isi o tau pokala mei fafo mai o la o tau o nanga le whaatino la vai tono la o tau lo tau fisa ma tau whalawhainga venga. Ai e taimi whaapopo ia whai tau siaki ia po o au nanga fo I whapena e whai e tua mai po I tū la whaapopo. Mwhaina e tala noi vaenga ia fonga. Ia, pastai lang Savelina. Ia ole matou extended hours le whai I aso tofita I tasi umau. Ia ole aua pe ole taimi mua le tau sanga sa whai fortnightly ai pe ole taimi nei wa o tele lava e wa o mai I mamana mia foi sexual swami. Ole aua whai ai I vai aso taitasi umai aso tofi. Ia mai le iwa I le tae au. E se mai le mato I vale lima. Ia al taimi ne wala wa extend aku I le lima le afia. Ia nga I le iwa I le po. Ia wa o le ia tatou tangata mauso le whaingan winga. E se taimi amate le iwa le tae au. Ia uma le fitu le po. Ia saula ia wa tapuni uma GPs. Ia le se mama avenga mo I lato ia au lewa maua le matou au nanga le lima I le afiafianga I le ia mawhai a ona book law appointment ia mawhai fo I ona walk in I so taimi lava o le lima le afiafianga I le iwa ia wow extended hours ia mawhai fo I na e book law appointment I se nurse o lai e abanoa ia na su mai ave ai le taimi lai book ai ia whatanga I na fo I le walk in pe e te loa on ia su mai loa matana mai au ai le fo mai review fo I singa se o loo e mawai ia po nisi me mana o mia mana ia ona o lea e vava ai atula ia tu sala o I tu la whaupopola ia mai le lima le afiafi I le iwa I le po I to tonu lava I le tau uno whanga lea I le tau au onanga I nai ia o lea lava o astofita itasi uma mai le I le lima le afiafianga I le iwa le afia ia o loo whai a pe te tono lo matou ofisa le One Hill Crescent I nai malo whaftai ole po I ai ma o matou services I available I mo le whafonga mai fo I o le mamalo Sāmoa ia o lo I le maku full assessments le pe siaki ai lo suka lo blood pressure I manisio o ngase o mawai e fo I le mako acute care pe o whanau o alo ma whanau le ke ua alula le a o nga sauwha pe o ingi feki le kingo ia pe injured na fo I ta alonga ia ma whai fo ina wa ai mato ia e o fo I lai I chronic cares ma le review le o lo ngase le suka ia o ngase le fatu o le sela ia manisi o long term conditions ia o leisi vaenga le matou au nanga pe o whainga tui ia o le New Zealand immunization schedule ia o le fo I maua ia matou ia ma le tui lana o le fulu e avanua I le mai le aso mua pelila o lo I ai fo I matou au nanga le women's health ia le ai le screening ia ma meo contraception no ia whapena ia apea fo I ma le pediatric support if ai tamaiti so se mea lo o afia ai lato o vaenga umalawala ia mau mai le lima nga I le iwa lima le iwa ia malo whaftai lava
Ia, atono le wawa atua tele lava o matau tau e te tau ona whaatau fo i tatu tangata le taimi leo le tau malulu leo o mana e to laulau ai mai se lava le puipuinga lea mai le fulu i le taimi o le winter. Ia whaatasi ai fo i male tui o le fulu le amatai le asomo a perila. E ini si vaenga tito e fia sauno i ai a fonga? Ia whaatai lava Savelina o le pe a fia bili mai ma whaapsota i mai la matou ofisa o le ei la matou numera lea o le o wha 5 o tolu i wawha ia po o le matou o walu se lau 7 lua tasi tobu ia pe sumai fo i le numera tasi Hill Crescent i nai o le fo i le matou Facebook o le Pacific Health Service Ha'a Valley e lunga le Facebook ia ma le TikTok fo i pea fai e fai ngofia ia ona ona wala au mai i YouTube ia pe sen mai fo i sau email i a matou tu se le ia se alofanga pe fa pe le mau o mea umane o to inga a wala mfirm so ta ia twai o to ia pe amo mia le so swani vaenga i o le soifo malo loina ia de lava ia malo faftai ia atono le ta polkalame fo nan nei tai au le wa e forsia vaenga ta wa fifa laulo ai mai sel puipuinga mai fulu le o tato ta pena tu el tau malulu faftai tele lava fonga mo le polkalame nei tai au mai se fo io nei fa amtalanga ta ua mo le au fa fonga ia faftai lava Savelina faftai fo i mo le nei avano ta ua ia wa fo i se sao le nei au na whaatau wa ia e whaamatalatala tuai le tau o le tatou ngā lulua whaatasi e fo ia ai nisi o ngase ai mai se fo o le tā pena atu i le tau malulu walata mai fo whaatai fo i lausunga Savelina whaatai tele lava ia malo manuia lava ngā luenga o whenga iai ma utou le nei fo i aso le maneiva i aso ia whaatai lava manuia fo i te au mga luenga ia whaatai ia soifua ia soifua. Ia o le tātou talanoanga nā ma le sunga i a fonga longa vai o se tasi fo i o tau soifua lo o ngalua i tutonu o le Pacific Health Service i le Heart Valley o lo o whaatino ina le au nanga ma le tautua mō nei o tātou tangata Pasifika ia a whai o leana e misinisi o vaenga tāua ia toi whaafonga i le te me toi tātou pakalame nei ia e mai se lava a whai o oe e te anga waa i le tui pui o le fulu e le ise tau e tutongi o i lātou i e ono 5 tau sanga nga ilunga o tangata foi e iei ngase whaapitoa po ngase ua o long term conditions ngase ele mai suka o nisi e ele mai fatu ia po o tangata foi mai sela ia e fo i le sivaenga i o tina ma itanga o lato malawa nei anga wa ai le tui e le ise tau e tutongi i o la Sāmoa mua o Aperila lea e tatala ai le whaingo le tui lea ia mwhaiona wa whailau whaatono lau a wanoa a matatu le taimi nei ina i o atu la Sāmoa mua Aperila ia ala ua po le masina fo i o Aperila ia ala man whailau a wanoa e talu whailau tui pia whai o anga wa ia e mo tangata fo i ele anga wa i le tui e le ise tau e tutongi ia e tatau lava lea ua mai le whaamalo si a fonga e tatau lava na whai mo le puipuinga o nai o tātou ainga ia mamana tua nai vaenga ia na whai loa e puipui mai ai ia ai mai se lava pea se ainga i se tangata e mai sela ia nai wa ile mo le meo le saufu ile toa le whaamalama e mwhaiona solo ese ia wai e mawhai ona liua e avea malimu po o le lenga ia masosolo ai e lava ile i whaamalama ia mawhai na ile le manawa e mai se lava o nai tamaiti nai tangata mātutua o lo a fia le mai sela ia tasil nei me e ngalo i tangata ona whai o le ki o le ili le mukuka bi o le si taimi o ngā tāo na o le pa o ai ese leo ngā wai e lea e whaata amilo i le ea lea e po le asu fo i lea ina ia tau mamao e se ima lea a fianga i tono le fale ia o ili le fale tā ele pe a ki le vai vivela ia tā ua tele le nā whaamanatu ia o lātou fo i e tau mawhaina le tapaa ia al ese mai i tutono le fale po
pe a ia I se fautuanga ia te manituana whai mua. A wha pe tau mawhale tapaa ia tau mwhai pe e pōpū le lei ia ma ia ini se ofo I ofo wa ofo pipi I ele manongi ia e whai ngofio ona oso pe oso whai ele sela o le tangata lea e maua le mai sela mai na I whana witi ma nai tangata mātutua tau mamama le avato le manongi ia I lātou ia maua le mai sela ia e vāwe I lava ona oso le mai sela o I lātou ia maua o inisi tūlanga whai ngata ia ma tau fo ia winga wa ia po o whailonga wa ia po o aunga ia e ta tau ai ona vili le ta avale le mai ia pe ave fo I le fale mai le tangata o vatu wa ia aunga ia pe ona ta ue e fonga ia ma tala ia vaenga te tasi ia al tato po kalame nam to fa mna to atul numera le ale Pacific Health Service I le Hutt Valley e le la to o valu se lau le pe a mo mia le so soani ia po ni si fo I pe a fa ye booksa appointment ia pe te fial fo e vai la to I tu lai o fa popo mai le lima ile afia fio ile I vai po stofi te tasi ia nai fa tau mo nei tangata wa pe sa fai ngaluenga le most time le aso ia e tele lava la to e fai umale lo longa o ile to langa lo ngase o iai to e ilo fo ile to langa o lo mai suka ia fala au ia o e fatino o mai fo I tui pui e mai se fo ila tu il fulule la ata pena tu iai e ye fo I fa ata maso so enga motina mata mai tai ia mas malesiaki fo I fai fo ma o mana au onanga ia lato I tu la fa popo ia I po stofi te itasi mai le tu la lima e o I leiva I le afiafi. Ia manuia lava tai meo tol nei tai au, tai mau ful whaupoponga o tato pukalamel soifua maloloina tai masani I le vai aso a sau.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
I'm
Sala itu o Sāmoa ato sinayo anganga ya te o sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fore nei tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua. Tui whaatalo whātul nei tai au le pa i o le au whaafonga. O le ata o mala mo mwhai o na maa ua mele whaasalaunga le si ufonga lau mua. Maa tau tui whaatalo whātu. Po kalamel nei o tala lau alunga o le mai aso. Tal tanoa tui mele fionga le li pole afu masanga te al moresi. Ia po afo inisi o vaenga o yelinga alwenga le si ufonga lau mua le ngā teilea. Tui whaalau telea tili ni tala fausa whaafonga il nei mai aso. Ia, talo wha malo se fulau fionga masanga.
Malo foi Sabrina fatalo fatule pa ia maulungo le tato fa fonga masani si fonga lo mo. Ya malo la vole so fo moma langi mali fu tai au. Malo, ya, mana ia tau, ele malulu, ele fiolo, yo su ya peo le fu ne vai tau su fonga. Ya mi sirio le ai, ba i pele mata line so telo te mulasu. Mone le. Ya msanga tanga i momo ni vai ngoi fa sisilanga i fi sau no ai. Mane atonu e vai mo fio se tala ole atonu mo fa fonga ngale tunu yo ole vai so nei to e matai ona tai atu e songa fa fi awata to not fal ainga tap sai to fa salango tai o tai tasi pen masani ai sa vatul fa sisilanga e o de auto e te diu mo tato ofisene fa so tato ia fa tulanga tul fa ilu tul tai o ia tulanga na fa salango atu yo tao nei la o le songa ia tapo i paongo no fo inga of Sāmoa Assembly of God in Miramar. Yo na famal tato a saudinga lo tu fala inga ni tao. E mulit fo fa taile sunga fa fenga. O tulanga na o ye o isi le wa mata ona fa tulanga fa nga solo fo ia fa ilo tu tao mo tato saudinga fa pe. Ia a fa pe se fa ilo tu se sunga fa fenga inga fia ye le tato nga ruenga le. Ia nando vatul numero le tolu valu lima. Lo iwa fa e feso ta i mai ai una tala no atu le fatulanga stai mi tal fe ngai mo oe ai o lo so sani e foi matato o ia tato o fa nga ruenga la vai nei ile tulanga fa so longo tato fa ilo tu tai au ole i lo tu fono tato le no fa nei ma tato community po tato au fa fonga i po rua ia Manhattan Valley. Stasi mta upuna tula i mai o le polkalame tula fono. Il tato tanuanga lai o i noahat. Ia no whaalia ila i ele fono o lo sauni e tia ia unei ia male sunga ia sua. Petero sangato i o iele na anafa mtato polkalame tula fono. I la samato fono la male ofisa o na tangata whainga ruenga Pasifika i le Police College. Ile a o ngā leo le nei po rua le aso lua. E mao leo whatulanga a mata le astofi o le vai aso lea. Ile sfultasi tai au e polkalame le tula fono. A leo fua e whaita i masina. Ia a tele animata au po fio talanoa e mwhaindo o whapopo i se aso le vai aso o le masina. Ia tulanga na o leo iai tatato fua pena. Ia o la iaila ma le sunga ia soa a petelo sangato. Ia e whaiele interview le i taimi e awanoi leo. Ma leo to e whaia tato review ia ai o le sine vai ngai sawa ilunga. Ia lea laua whatulanga mo le vai aso iluminai. E o lo whanga solo fo ia tapinanga o tato fofuanga e whiloa i ela whainga ruenga manisi o tato au whaalongolongo i nisi o vaenga nei o New Zealand. I ele wha moe o i Wellington ia o Masterton ma Palmes in Northfield toe. O lea lai tau wawa ai mo le aso lusu tasi o le asfuliva o le masina ne o mati. E se tato whelo inga ma tato o whanongolongo i tonu Wellington. Whamautu le a fole no whanga i ona whailoa tu lola i ele asonga fua. A o le asona whamawala i lau kālena o le asfuluiva o mati o le astofi lea. O le astofi fo i lau tau wawa ai le taimi lea po le pea ma le lima e tau le fitu. Ia e mawase awa no e wheloa i e fo imtata no nisi o mta upolo o ngā whamale le tionei. Ia mese lava le sa ilia fo i o tau finangalo. Nisi o vaenga e tau wawa e ienga luenga si ufonga lau mua. Mo le anga i luma, ia mese wha le ia tili o polo kalame. O Masterton o lo o wawa ai le asto na ai le o le aso lusu tasi. Po o le aso lusu valu o le masina nei o mati. O lo wha tūlanga no whaanga ia o na longa fo le aso ngafua.
ia pe o fofanga la ine I fofo le ava no o mo tatu o whainga luenga ina ia mawhai o na awai whatasi. Ia pe o nei vaenga na e vavai I tatu mo le anga iluma. Ia o na muli role whatu langa se taimi mo Pamasenof. Ia o na whailoa at foila ia ina ia taumwhai e ume o tu le o ngā tono a pelila wa mai a ume ia si fofanga ia le tatu ofisa na whatau na whatu langa mai I le tausanga mawai. Ia so lin mal whafuanga le tunu ia le fono le tau o le stakeholder fono. Ia po le fono na fofua e whatulanga fo ia le tato tanga luenga mo tanga tato mo tol Pasifika. Ia o lo taita ia Geraldine. Ia madua fo ia le officiale ia fo ia lo minister Dr. Shane Ritty. Ia mana ia fo le whatasinga e tau o le stakeholder. Ia to tele o tato au whai tō whāwho ia le au whai pūleni so au onanga ese tono New Zealand. Ele nga tangata Sāmoa a o tangata mai motu o isi motu Pasifika. Sa a wai. Maula lewa no te a wai fo le fono le iu mane e fo iwa. So ia fo le to e wheloa I manisi po levo tele to e mafuta I tono ngā ruengan malo. Ia le sa wai umala tō mane e whasoa fo I nisi o vaenga ese. O vai nisi o fo I mata upo e au ngai e whautua I nai ma taiteli mai I nai fo ia fo fuanga ale tanga ruenga leo mo tanga tatu mo tol Pasifika. Ia ma so sauni e whautua I nai fo ia la tau pepa tu I nai tu le malo. O le tūlanga nana iei na iei ma le vaenga ale tupulanga talavou. Wha ali fo ia la tau manatu ma vaenga wha pena e vavai e le au matatua. Ia wai pe o isi fono atono le fono lona lua le na o iei. A sa amata le fono mua ia November. Ia ele iei tupulanga talavou. Ia le lana mai tono teminei. Masa iei la se alo Sāmoa e mai le lo whailana masters I Canterbury University. Ia leo wa tu fo ia ke sila Suisala o ia nai ngafa ma le whaingo interview ia mo tupulanga talavou. E no foi fai se interview ale a te mai tai le mai le lo I mane foi se whanongolongo whafonga foi le nana ia Jenny po lana ia malanga ia I le tūlanga o aonga au iei tono o New Zealand ia o le tūlanga nana iei ai mane ia sa whanongolongo foi ia Dr. Shane Ritty the minister ia tele ana moli mai foi fo whanga malo malanga iluma ia sa iei foi ma le ta I ulu o le Public Service Commission, ia o le sina vaenga sa whaafonga fo iei. Ia mania fo I talanoa la tau la tova ai fo I le whaa. Toi mataulia o le tawang, ia le tau tuu whaatasi o official ai tio le malo, ia le Ministry of Women's Affairs, ia o le tato mtanga luenga. Ia pe le awaia manatu I la tona ia ese le e tuu whaatasi tato maisi. Ia o fofuanga le malo, e vavai la toi me tūlanga e latou ba ai e sefe tu pe ma tau mawhai na ia ngā lue whatase ni so vaenga ni e le tūlanga na la ia se vavai po fe e ma tau leo tausanga neo tausanga e whai le palota ia November e la tele fo I fina unga e whai ia e whai me whanongo fo I latou whai pule ma leo whai polkiki I te ule e moni palota ni so le o tatanga talau tele ia e peo le tūlanga nana iei. Mane sa whilo e fo I ma o sa awai tato le sisui o le tato komit whaatonu le pionga ia tofa so fo le kush. Mane fo le whiloa ia sa awai fo I ma whiloa I ma ulu ma toa ai ono. O ia le sa whai me tai fono o le komiti sa whafo ina le Pacific Media Network. E le taimile na talanoa ma iei ma whaatawa nau tātou e atua ngā lue whaatasi I lungo le Pacific Media Network. Ia o le sungala ia ulu sa teita ia. Mana e se foi le tau sa fio o si o ingo lea tamali o lea tunu. Maustanga te lava lea wa oina. Ia mai tele fo ilon to mai tele vaenga tau teknolosi. Ia mai teita ingo mo whala putonga. Matalanola ia mo talanoi mana ia pe a whamanoson taimi e le po le vai solo na tolu el masina nei o mai Wellington.
Ia no tangole ia invite mana ia su mai titilo le tulanga wenga luenga si fongo la mua. Awali lua fe sulfana na fasala la waita to ilunga le Pacific Media Network. Ia o ia male sui male ta iulo o le vaenga le sa ia le taimina le CEO sa mato talanoa. Ia matato o lo tato fasala la ilunga o le Pacific Media Network. Ia o male lua fe lua sifulu. Le amatanga ia January. Ia o tato to yo SMA ia o mai lo tato una i lo tato social media fa la un fa ngal technology fa ne no po yo le la wai tato la vo la fie vai po le tulanga ia wale o tato i nei po ru e mane ia mo le banono o taleno e matitale no la ia fa se por kalame o al time nei yo la wolongo mai yo lo fa na PhD le AI o le tele tato taleno le AI ia mane fo se fa alison fininga lo tulanga le ina ia whamamlama, tau whamamlama i motato. Ai peo le tūranga nei ia matala no fo le ia ma saile lea o se tamali i fiti. O saile lea na interview le tato le tio no interviewer i le temi na tupu ele kou po temi fo le no se fa i ele whainga malo i fiti. Lona lua na matala no ele lungo le tato le tio. E la lano talano si saile lea mane foi pe mo se avano se mato talano ia ai va ai po fele wa nga i fainga malo fiti talu maina tulanga vai taimi ia taimi nei o saile lea o ave matai tai fono o le Pacific Media Network e mane foi o mai tel noi vanga ia ma se i silsila foi il tulanga vo el tatonga luenga nei ile fa semsi fonga lo mo nei po lua ia pe nei vaenga na ia le fono na savalin mal fa fonga anga le tunu ai mole sinta mai tala e fatau ya ulu mato tua e tau o le Mr. First o le telia o ia amata me le telo fainga tanga tamo mole na mole le fai longa tulanga computer science ni University of Otago ia mai si fa availanda company e whaingo le kochita, sa tala noa i te mo le vaenga lea. E sa whai mo me o le polkalame e a whai whatulanga le whaingo ngā luenga. E o lole le lua fesul lua whatau al company Silicon Valley. E o le vaenga le te le a company vo i e teknologi te le ala tau tupe ma whai a tia eina. Ia mai o nana amata mai ena ia ngā luenga whapea ma fauelo na ia fo i tamao ainga ia malisila fia o mel temene ia pevo fafongo o la ia onga ia ulo le i muta i ala dai fa ia mane ia atonu le la PPF so ni mai foto ina tato o le sitemi to lo ia onga me ne ia o ia la o me ia le nga fa mai o lo va ia fo ia le tato trust o le na i lungai o kilani ia pe o na le na o tu ia le fasoanga o tu pe vo ia malo le sal le a vo fa na ora ia o le la o ia la to o le Pacific Futures la o ia la to fasoanga o tu pe ia mane e te no fo inicio o nanga na to no mo se ava no ta to e so ni fo i tala no ni sim ta upuia o wa o lo nga lue i le tato trust le failo tu sul tato komit faton ja ia so ta ingo vaenga o mone fa intala no ni sim ta upuni ia la mai al vaenga na sa failo me foi la le pepa mtanga luenga le o tanga tato motu Pacific ia termine lo fa nga solo mo festivals ia po mene fa singo tanga Pacific leva eto la stona ine le e fa singa la to 11 ia to no i la tala televini ma nei fo yo e si pe ia le tolu le olina a matai ia malunga le Pacific Northland i fangare ia ma nei o fo i si ta fa oi ia o le maso sfultolo sfulfa mati la lo le Canterbury Polyphastic City ia ma le aso sfulvalu lusu tasi o mati ia o le moana nui festival ia ma nei fo le ia vaenga ia molongo to lungo tato le tio ina ia i loa tato tangata lau te lima oe
Foi fatasi ai felo I fatsinga va pem vai foi tonu ele misi foi tele tau mafa a pem mo al vai ngana ia so tulo mai si fa fianga ma foi mo stalls me pe nai fa lo ai ni si o nanga foi lo ia tonu vai nga I New Zealand ia le polyfest le a kilani wai sele tele o wai tele tangata ma la to e wai asola o tatou ia le ACC e tele na ia tatou lunga le festival tele no mao e mataula lo fiso ma fai mai e pol kala I oso na ele I matua va pene tatou social media na ta no me telefone fa va ia oni ia ato e fai lo inga sa o ai ole le ata matala no mai le umana ia le teknolosi le o ia ai se va ai te o te I le vin se o te falta se da stona I wa le fai fa auli se vai pe fa pe I vo la to festival malo ia o mana ia le au fa mo atu le vai le talunga mana ia le au kilkitia New Zealand le la so sampini le io matau dia o fai ole le anga il fai na tato au le au ai fo ia England o South Africa ia it's a fairly meteors tato South Africa ia o lo ta longa lo ia le ia fati ta o e se ia le au e la o ma le ia ma lo tato sa vela ta le one final tato ma intia ia o le la va to le ma lo e vo intia e sa o le o fairly final o le ta longa le o le di le tato Ellen le ngoa le ale ta ia o le va ia toe te le ale no te le ni fo sana con kola te mo I ta longa le IPL le fa intia wa le o city ia le mata tia o le vave o na mo se lau ai to su fitu e ia ta na vai I la lo le a o keo o le si tama vo le west indies pe fast food fitu e ana ta na mo se lau ia le o la tu New Zealand le o mo ia la lo mai e o te lo ai o tu se skala pu vo le intia ai fai lo fa taunga ia te lo mo sana milion na le ana ia vo ia ia man so pe yo le la kapi po a fo istano le te le ai le fo ai ne tala no le stai mo tu na ta sile talo ngo le mo tu poi longa a olan fa tau ia yo foi le tu pa tu mai ta I wale lo tu fa longa ia tau I tu pa o mai ta longa ne ole matua I telo tu pe ana le ono vai aso fa ele tamil sanga na e de umia ai sa mo mil I mean if ata lo ai mo lo milion ia ono vai aso te alwe fa nga lo milion na ia ale le ia la ia te tu mau ina mo le si di mata sanga ia e umale di mata sanga o ista ngata le no vai tu tau sanga mo vai mo tu atu ia over le 2 milion le tu pe le sta mata alona na mo ia ale le ia la tu ngata fa pe o fen Ellen ia e mata ti le ai na lo e tu lu ia polo na tai le le se lau ai ia me valu ona tai ta iono em to a te le ole to inga ta longa le po le ale le o lau te a ona polo va ai de lista ngata la e te lo fe ngai na le ti ngai o lo ulu e fi wa la tu la to le te ana va to ma fa pe lo va mai au ti lo ngai ia to langa na ia angu ia ele te mo na sa weta alo le awa New Zealand ai na le pe de mianta ai pe ia le na lu le ta alo fa pe Australia ia ma wa matala na masani ia la bola ki ta to le ta alo mo ta to ai le ta alo mo se si au fa no le mena fa elevate ta to au fa te mana ia fo ole va ilunga le lani po filme le lo ele le mitiola ole fai aonga le olpeleki, le o filfilia ia. Mea fo isa. Ia, a tono tō lua nana tō e fai el filfilinga o le fai aonga le loi I kai Otago. Ia ma le Highlanders. Ia ma le fai aonga le o filfilia le. Ia ma ne fo. Dewa na ye si. Ne fo sa fatara noa tu ne e marima sila la itai au. Ia. O tono o le la baba I tātou ai
I lua mea o tangata ratu Wellington o le Pasifika. Ia te le ale le sawa whiwhiringa o ia mo tātou tālonga nei mani e mo le anga ilum. O tāminusanga o le New Zealand tālonga tāpolo. Le wātore fo iwa. Daniel Hilia ia mani awa o le sina vaenga sa whaimatata le noi nisi o tālonga i uma pe lima e iei tālonga na iei lunga le pito lima fo lele o la tau whaso mai mua iwa. Ia nana iei Daniel Hilia. Na saula ia whailana whaipoiponga ni. Ai uma na whai wai aso ana na whaipoiponga alu tā ia toi malo e mo tolu wafe e no tu. Ma lea te lelea. Tolu se lau wafe a. O le leina toi ngā tālonga ia pa e maniwi ai ia. Ane leia pito ilunga o le 5 anga ilunga fio lolo ala tupe maua. Mana ia. Ia, whaasolo mai i le taua wau te loa alma ta pulaval na o le lawa lunga i le taimi le nei i tutono le lalangi. Taua le o sawa i le United States mai Israelu ia le malo o Iran. Tampai sui whai ngā malo. Ai toi mawhau toi tōma natu i tala ai fo i Donald Trump le whai. O le lopo lan me tupu, pe ese me tupu. Ai se me tupu o le matua te lea o le me tupu. Ia o lea lau tato wai e nei le mele na tala no e. Ese aia whina ngalo malangona fo i o nisi le wawa ai le meu tūla i mai. Na amata mai e pei na whatala noa ina ia fofo le whawhita uli le wao. I le wai Amerika ia ma Iran. Ia o lai whaita noanga ai o so whai loe Amerika ia Iran. Ia na amata maila ia tau whaasau o i tangata anu o Iran ma le pūlenga sawale i tusa i mwhaupunga Amerika. Ia sau o le aiva mai o le entau whai i te ua whai le pomu vo le leo. Ia matau lia taipe uma le mele na ia i fo le tau le no so whai ia Iraq. Whai vo tala Amerika e ola le whai le i pomu ia nuclear i la vevia i tangata. Ia uma le mena i Iraq le lua whema le tolu. Ia ele se pomu na mawai. Whai vo le tala ia le vaenga le na te vava ia me whapeolo tupu Iran. O le lato a moni maua le se pomu e le tai o se pomu vapea. Ia le wo so whai mai lang te o whai se pomu mai whaonga ele tele yo o tala ese tala foi Donald Trump ese tala foi isi foi le nga lo ya e taimi ese o foi le pale mio isala elu ese foi la ia mau mai isi taimi ele o tu sala totala ia foi ia al meta te va ai ma talo foi mitulanga tu mai o mali liu e volto telo na istanga tele ai mo se me ono la ve e fola tu e le foi misa ia amaya ta pomu solo me ma e le fai longa lanu pe fai longa tangata e le mere amata mai pepe o tangata matutua o lo mali liu i le tulanga wo ye o le la o toso to e tonu ma Britania e toso ai fi fiela lo Britania la vo fa sanga tau ia ia vo Donald Trump le pale mio o Britania so na fai i tala ono tuai ona ai fa to le la o tu va le fai los fa inga ai muso fa nga ia wela to basis po mo la va le fa nga la to Cyprus fa pena fo se pania mo se pania ia no fo lo Donald Trump me to ai fa di le fi ma o le tulanga na le o le mele tu pula tavai e peia o pule Donald Trump Amerika le lalangi. Pea vai momento tupu o mailo i vo i sinu faso solo mai ai alu foi tanoanga i tono malo o fatasi. Ia le utato vai te leo le afianga lalangi le o iai. E le ngata le toso mai matangata le NATO. Wa o no uia o le iai tom. E a leo a afie mai sinu uia tua o Iran. Fasanga lo Irania o no ua ye toa o mai o lo ia malai va le lo faunga Amerika. Ia la o pomo la to tu le mo drones ma. Te le la fianga le wo ye ni utato.
talusia ia vave uma. Awa le ai. O lae valo i ni stangata. O le taua le una te le ale taimi whai ai. E ofo ia Donald Trump na te le lopo la le umi. Mei be wha, be lima vai aso. Ia, e lima vai aso, whai o tūlanga la iei, o whaare lawe leo o la whaasolo solo ane whaatupula ia le numero tangata mali liu. O leo tatoa e le suinga o isi ala sami na whioa ia waa e la oi o loa e mau e tātou i lanu nei mai sinu o laulang. Ia leo poloka. Ia o lea la o tangota ia o loa o whaingtana mau o loa. Ia o fo le tau o le suau. O leo wa e atu leo o le valsfulu valfitu e tālala o ie le pailo o le mau suau. Ia lona winga. Ia wana ni sau le tāla. Awa pe e tasi le tāla e fo le alo e lunga. Ia te le fo le tau e whapopo ia tātou i nei tau tātou pensin. Ia lo peto la tu le wiki e nua lunga le tau tātou petro. O le valo ia isi pe o atua i le tolu tāla le tāla. Mai vai la tūlanga nei ai. Ia o me tupu lai whai la tō le misa i tinga i nei tātou. Ia o tangata la ia le e la tō tupi te unga tupi tō inga o loa ia. Po tō inga oa ia. O le la laki la tō wa le la lunga la tō sia price. Ia ma me tau. Ia o me nai le o fifi ni si o la langi ma la tō te unga tupi le mana awini la tō sia. E wha o ngā le whaingo me tau ware mani ni wai tangata. Ia o tātou e nei ia atonu na tātou no fuma wa ipo la tūlanga le wo e lau langi. Pisa ia Donald Trump ato sao palemia o ye president e le to e a fia ia Amerika ni taua. Ia. Nal me no ta tu sai e se le tala e fai le mea foi le. E tu fa fe ngai ma me tu pule e le tātou mai tau le tūlanga le ia. Isi tato vai wala te le alfa le tono loto I fale ayo Amerika tūlanga o la tō por kiki tau so I fuanga ane wo mai fai le misa I vaenga le e ho foi le rating a ia Donald Trump I tono o Amerika e o la ua amatana so ana ilalo ia le ai fa vesi I tūlanga le wa fie ma le tō tele o tangata ia ma le tato wasi o manga o no fo mo ma va I mo fa pia la le ngā le United Nations I fai te mine. Ma tua I le aia ma se me mwhaina fai. Le o nofo Donald Trump, fai lan whalo tonga fai le ta o le peace. Group. O la tō hea fai le peace. E sen mene fai ngore. Le o mai fai le ta o I. O le mau a tonu, o le tau wawa ai le I tali tonu ngā tangata whapene. Lai fa mai la tō. O fia fast food fitau sanga o faitala a pulenga le I Iran. Death to the Americans. O tala na le faima folo va pia. Le no va pia la to. O le fa sa o le mere ma le faiso. A wai le to fai. Ya o le ra mo to te le al fa le to. Al fa le bla. O la ve via to mistanga te le. Ya fia I to nga pulenga I fa pia to. Ia wai e ovole o pe I was furu miliona e la fa utangata lai so I fu I tono o Iran. Ia afa pela fa tupula ia pele numero na ia I nisi mena o fa pe Donald Trump. A foi ai to tela ni mo tangata o tele o lisi fa le tono. E siri lo tau fo fa fi tau le termine matu manule. Ia le lopo la tulanga o ia tau ni. E me se pe afa pe o le Filifilia elisi tai sutulanga la tai lo maliu o stasi lava o tamatai o la fa no fa pe o la tali o to ina lo maliu a la o fa li la Donald Trump e fia ia le filinga o lista tai o Iran no winga la o mo fa li e le mana o la tali o to ina le wa I langa le e mana o ia tsanga ta vo le fa to fili mu le va no futanga te lo le ia ta ilo no, ngai toi pomo fo. Well, o nisi mea e wha peo o te nofo inu ia. Anai pipo pūlea ma le tō nu e. A wha peo Sāmoa lea o whatu se si e whiwhile ma tō pale mia. Ia. A le whatu ia ina ia laksen e whiwhile e la tōlu la tu pale mia. O le matua I le talia so se nu wa le talia le tō inga whainga wha pia. Ia, te tato wa po feo o la langi. E laki au le fa sina ma mau mai New Zealand me le vesi solo ele. Ai anda to no fo la tala tai o.
Ni lopo le tu inga so I foanga lo I tātou le te mine. Pau ale me o le tātou kiwi sewa le fuan te whanau longo atua. Ia mal tātou matala New Zealand po leo o ia fianga. Ia, wai, ia isi tangata ia na pisa fo ina New Zealand te kiwi sewa. Awane ave investi me ia lo fa ia me tau mai mali di wo tangata. Ia pe o ina le alu lunga le fo ile. Alu lunga kiwi. Ia sia e mo pesene tulu ia mo pe alu lunga. Ia lona winga la afa pero ia ina ia kiwi sewa lo inga fa le tonu nei fo i wa isi vaenga o le tamao ainga e a fia ono o le taua le tupu nei e ne ngata e mani di wale to tele e fa le anga ia tamao ainga watunu u ia e taulalata ia ia aila vavea tua fo matatou nei o ia o tatou ile o fai misa I o le mea lai tupu ale a fia matata mao ainga ia leo la vea I male mo meo fela o inga e la o mea tato o loa matulanga whapena ia siri alwa wa ipo le tau mafa na te fifi ai whatau mwere a leo tanga leisa e na wa yesi temi a umil tau ia fiu whatali le leisa ia sioki fo la ia lulunga le tau ia Sāmoa pai o pomo le asu mai nei a tato le tau te mana vai natu le asu le le pomo ia male whaaleanga I fo le sio manga le suinga o le tau le a fietat a ini whaatonunga wo ie po sā matapu e whai po sina susunu o se afi la ititi a ia whaatosala I po la popo ale papai o matele le whaali mai le si atana le TV o te tonu mun mai mo e foto tele le tunu e mo le te lope si ana lai lenga mo meo drones a Iran na mai Jero na ia mea taula ia. Ia, ononga winga o le tele na whaafito ai lunga le. Tō ulu maisi mea la veisi a inga ma fia ini si whale. O whale tani maa lo. O ta avale. O a onga o whale mai. O whale sa a. O mea umana lo a fia le. Whale anga inga le tau o le teimine. Ia, te le lopo le altūlanga i o e se na tato. No fuma talo tal si I wawina mamaya. Ina ia whaasau al tō tēlo nei tangata lai o la ianu. Monele. Malo, ia msang se whaisina malo long pupu ia na tui whaawawai leo tananga le tae whaftai. Pei o umare fiu I whawhati o kunei mata le fiu I wa ai au tau asoi le masiasi no le tiu whamatala o talu le alofa ua atoa pele le ingalo I tai sau whaasoa e tu manu Whenga ua o sia ne ini mo vave e se liti po se lia lo ua lo fa sa fa li lo fa nau atu e ia o e na ulube ua ngatai lo fa moe se ia folasia I malae le malosi o lo umana o ua dilidili whaamano la I lunga o puao se ia tu o le fetuao tau sangi mai manu o le vaveao le ilia ina upu pe atamama Fati o ulei matale fiu I wa ai a wele alofa ua tau asoi le masiasi na ole fiu I whamatala o talu le alofa ua Ia, tui he whaatalo whātu. Ma lia fo ile wa ai atu I le
ele pale mele o kana ta masanga nei tai au. Pe ole usi se e ana whaavivi i Australia o le atunu un momo whaatanga i tamai tai e pālota. Momo au le ina ila o tina i New Zealand ai le o Australia. Atono sa ona fa punga fa Sāmoa ta unu tu i so soni e. O wawa e atu le tanoanga fo ia. O le asi mai wa le o tamo fa e faise tu fa tasi o Kanata, Australia, ma New Zealand. Ia pe lai ma Britania. Awa atu le Amerika i wai whainga Kanata o lai whaile misa ma Donald Trump ai sau tau whaila na ia wha ala tonga le ina ia ngā lugu e wha tasi mi whalangalonga mai. I wa inga o tamau ainga ma le puipuinga ia ma le atina enga o tu ainga talini i se ma metuti ai i mo so mo tamau ainga o nune. Ia sau lo whai malan sau noang. Ia ono folo vi i Australia fa mai mani a tele o tole i ele mtati a leo mo mua fa mo le ava noi palota i tu pau ta mai ta i tonu tau panemini. Au vapea. Ia mani la o tali e rola ia e si mo. I materi a vola si mo vo e tato sui panemini fa mai a tonu na o la tu vapea amo ia o to na tu so le founder. Ia a ta wa ia George Washington. Ia George Washington o tu so ia na tangata le na amata fa va ia mai ia Amerika le o Kanata. Tu so le ta vala ta le va e fa e o le sa le pa le mio i fo yo. O Kanata va pe le o Australia le o New Zealand le na amata. Ia le tal sa o ai o le tasi valu i vo tolu. Na amata i ona palota li tu pauta mai tai tonu New Zealand. Ia o fo ia Australia i saute ia o le tasi valu i wha i tasi tauzanga a na so o iai. Ia a Western Australia. Ia o le tasi valu i vaiva a tono wha fonga mai nisi Australia le o latu le tala wha solo pito. Lato palmisi fasa o tulato. Ia au le tasi iwa orua. Toa mawhai loa o na palo ta uma i le tu pao ta mai ta i Australia. O waila le te leo le sisengo le tasi valu iwa tolu ma le tasi iwa orua. O vapea, aina na whai le ei airia le la unga le walu vapea. Whamatala mai po ane me tūlanga e se i Australia. I oso lo le ei ai ave le whamatalanga se se lea. O le miu teo voi. O sau noanga whapene, e ale tangata e tusia masiaki. Ia a whapene anu tangata na whisiri ai mai se pepa lea, ia tusi mai lo, sau lo se se. Pe o lea ia fautuanga lea whaimtatala no ai. Awa e te tali ai na unga ia me te mo le ai. Whai masiaki. Wai e taimi te pela o sau noanga lea o whaine. Ia, whamai o Australia le mo mua e le loa e. Ia o tai me mita Australia la o ta o te fo ia e ai nei o la pipi ai la lo le tasi valu i vatolu na mo i mo i New Zealand fai no palo tali tu pao tamaita. Ia, malo fafta ia palmio Australia. To tele ia tangata se fo malo loina fai ngalwenga i wai kato le ana le i tongia pena se fo i ona o le whaale tono o le lato pokalame wha au i o lato tongi. Io, o te le lopo la tono ale mele le tupu po le lato payroll system. Po i ele vaenga na o le pokalame whatulanga le tongi i a malu le bank. Wai tasi al me o le lafo o le whai le bank. No fo le bank i e whasoto pe tono bank accounts tangata. Ale lau maua i Waikato. Ia a whaafonga mai nisi o tō ngā lua il soi fua mara ia mātou te a lofa te a o tō. Wa le mau atu le i mau tō tongi. Pe a ma le lima awhi lima se lau lea whai o tangata. E le i mau tō tongi lea taimi ma le aso sa tauna tongi ei. E matau lea tō te lo nei tangata wa umana whaatūlanga ai whapeo peire mau kesi o le taimi lea anu ese ei. Ia lala ua pisi tau e vidi umana ia fo e la tō mau kesi whale tupe vai whamulmole o whale tonu le tūlanga o le tong. Io nei sangata. E matua e matamuri e si se mai se tupe se tongi le paka. Ia, o wha ngā tupe tangata o lato ainga o
walum fa na wa isi mo se tu pe wole tong wole fa le to nyanga tele to nga tu langa le e au to ma vo te mi te nga luenga e ale le fa ngo me ne un to tele al fa le to no si lo fa ma va pe ale lo ai va le to nga fa le to no le a fa pe wole mfa to nga ka di ma fe mon tu a o ele nga fa mal nga luenga va ele pe ro le lo pola lo me va ta se me fa ma va e sa tauna va vai mo poani si metoti e te faia awai sa tauna fa pe vili le fal tupen faia fa mon mole va tu le payroll o le vai so le muli muli e to ngi tangata tu sa pe ni me se na fa to fa sa la titi me ai to e mo tu te le ai la ngal me le o le so la te ro tu lo tang lo tu ma tu pe le mo si tu pe o ye ia le si tinana le tua mo le mo li o le bensini o le safa lango tongi ia utu mo so ngalwenga ia o de sena e faingo ta te afa pe fo na le to fa pe to ono pe ta to faingo fia ia ta le di ma fe di mo se la o mo to te te lo pa wana me toni se fe nga mal fa tupe le tongi ia la to pe la tongi vai ai se tai me tupul me na ma to vidi mai le to mai le payroll le talwai nei e to fa alu i e no to la ti le tanga te tomu moni le ia e si vai nga masanga le vai atu le to langa fo ile mo meo o no nga tupe a tanga tai to tasi wa tasi nei mta pue tal no la vai ai ma foto ina ia o tato lava tanga tai me no nga tupe ma ia le vai atu le matua ma walunga lava mo meo no nga tupe tu ua ia le umfaina tongi e tai me tauna wa e lua ma teoria o le vo na foto tanga te shop around vo le mo kisi a ia o le tai me le te shop around ai la vo le tongi ia mo la pidi ai tauna fai fo fanga tau tal fe ngai fa wa e ma le si me atato vai fo le tele o nei tangata ina vaia, le sa o il tata le temina a matelo na vaia, mai tangata whainga benga le malo. O isi o tangata na e tu tele e mo kesi. Ia, o isi o tele te tonu tam fai whata watu whale. O le temina e tau whata watu wale whale, a pe tele o whainga benga. Ia, o le isi tu pe tongi la mo kesi. Ia, tele i o whale tonu. Ia, o le pe an tato iloa, o isi whata watu whale, ai malanga i Australia. E o isi fiu e tau whata hotu le whare. A le tala whea ngai fo i mo le tau le te manatu e aru alo whare. E na ino whanau fo iala ia alae e leo mwhaina tongi lau mo kesi. Ai pe o le tūlanga na iai. E o lea lau wha popo ne mo le tau so i fuanga le tata noa le amatanga. Alu nei lunga le tau pinsini. Alu lunga mo tau o isi maunga aluenga ma o loa mena. E wati le alfa le tono le tūlanga le iai. A tonu mo tato uma e tau e whaia ma e siaki au tupe maua, mau tupe alu. Ma whaatu ulanga me tau na wha mua. Ia, e mua a wha pe o ena te mau tutonga se whale, ia wha mua lau rent. A wai lole ia ma lau pili ul mauri. Fua ia tongi wha pena, ia o mea ai mea wha pena. E wha wai lo isi me e whai. Ai a wha mua le po le mani o le poki machine. Po me foi le te tau na wha mua. Ia te lea la whianga show ai ngai o ia i pia whale tonu. Ai wa i mea wha pena mua le whale o le pili o le mōli. Ia a wha pia o le onga mua le kesi ia wa i whale le kesi ia. Loa o whaun kesi spare lesi. A pe alai le lesi whaun kesi. Ai e wa i foi le tūlanga pe o nei e le wha ngā solongo ngā luenga le in le revenue, lo vi sola whonga. Tele o company na tau fia ma wha mutala to ngā ruenga le officio la fonga. E wha awi le awala le tau le liquidation, wha Britania. Tau sa wa avea ia le officio le malo e tau fia i ngā ruenga le company le lana o tele ala to i tala fui le tongia. E lua hafe iwa se lau e o melmasina wha ingo Januari. E lua feiva se lau lima sulu i company fa pena o tawhia. A fa pela e to o lo se fulun tanga to whainga ruenga niso company ia.
e o le wala ni tongi na tangata na ia na tili a le mwhai o na tongi o la tau piti a tuno i tauna pawa ai fo i tuto ia i le malo po le ale a fianga ni fufuanga wha pēan malo wai o tangata fo i la tau mai kiu mai i le social benefit le MSD e tau fi o le ini piri no mai lo le tangi mai a mela o le intu pe whai ei o le tūlanga na e wha le tonu i o to tele nei company va ia to le tongi o le IRT ia o ia tongi le PYE ma le GST ma taulia ia nei tanga te whainga ruenga o company to se taimi ia to tongi la whainga ruenga te rova ia so e to tongi ma le PYE na wo umana e se mai la fonga a tongi ale mele tu e tipi mai company ia la fonga tangata na le avele o le IRT ai ola to fata whai la to wa business ia matupe e mo le GST e a foi o le e au mai o le GST pa tongi le pili fataingo lo pili mudi a fa pese lauta la le pili mudi ia fa popo mo le GST e sulim pesini e o le tupe na a mo company LTC na no fola la to pasi nga o le IRT ia fa la e au la to le GST mo tangata e pili ai le pe la to yo ai no fola to fa la to ngalwen o le tūlanga nā le wo iei ia alfa alu lawe pe on tala no iei a fia e manai tangata e ule ni ngā ruenga ia mali loa i malato vo i le tōngi am piti ai wei fo le tūla fono na te vai tō pāsia fo le MST le tō mwhai tōi tōm whai e le tūla fono pe whama se tōi au atu tupe ie na e whaingo fia e ele paua le aiati e tusi mea o le ala ti takta mai lau tutong e le leina na pa peo nei lau ngalwenga e ti takta mai si tupi ai le se ngalwenga e ule lopo la lime la tipi mai wa le si tupi ai ma whai o no sa o e tono lau penka kiang ai to ese mai lau tupi la iai e alo na winga e sau awhita la whatetenga siri lo alu le tala mai tu tongo le tanga pela we e te ufale fata ui ia lo tu le ia tia le si tu pe tango ye sa o le ia o le buy now pay later o le fo iwa toe va ia falling o le to inga fainga lea ia ale o mai man tole na isu winga ia ai e pe le falling mai o le ai ia faina nei tangata no tupe po tangata fa ai tala fu fainga fa tau o le telefon ta fatal no mta pune i lungo le consumer fo le so so ani mo nei tangata ia manisio por kalamele fa le radio New Zealand fa penga vo mlungo TV e so ani e ta to mo fainga fu fanga ta to ainga i tupe maua a mesia tupe e no fo tala fo ta to e va pe fa tau nei a tongi munut oisi e tam foi se fe mo molto pe to fa ele fa tau o la to la nam ko le ia wa e le se me po le fu se tala al tanga tala le pe le fa tau nei to fa tau ai di ia am to te le o le fo yo pangati no o e pe le fu fongo tu pe mo ia ai ngai fa so e tongi atunu o ie te un tato mana tuna tu le fai mo tato a ainga ai pana tu one e stress sele pe te a fia tele lo ma fo fau e wa a tele fo ai tala fu ma tu tuli o e company e tongia e ona a fia e fo le lo so fo malo lo ino lo ma fo fau ai tu langa na e nei ne la o mfai ona toso mai mar company le la lo va ngai ina ia fa tasi la lo pui ngol tu la fono ia o so na fatinga inen tangata i tupe no ai laiva ia tua e tau na fesidi ia malisi mea a fesidi o tia pe fiene o tala fui tau sa o o te e wa e final tasi alai to e no mfaila na so ni company ya o wa e tasi al mel fa pe ia fa mul lim faina mo so e tala fui na ngai se o tala me sa wa te whanau tui sante e se whaingofi na whai ia man tua lai ta tala mai lava le a wanoe wha whaingofi to inga o nei leo pole vo ile company le stay mi wala e paun mea le mawaila na ia tupi ia isa o tūlanga tōnua na a wha tūlanga le mea e tauna wha mua i le tausinga o le ainga mo lo so whanga
ia ona whaingo fia la ia. Sa ole. Ai a mōmolo me le tonu mōmua. Io nala lela vea i le vaenga lea. Ia. Ia tono i sia vaenga msanga e. Sa whiwhire tal noa nei. Foi pukalame nei aso. Io e, o le vaenga le tupu nei fo i tata noa le mele o le AI. O le o tele ai na tūra i mai le whaonga se e oa i ato le tau o le tate vai nei ai. La vo ina angi e lungo tala le TV. Tele o isi ate vai ele o ata mo. O ata o nofu tangata o whaopopo isi ate i vai inga whapea. E ono sauro le matali tongu le tō tele e vai e lungo le YouTube. A whape o ina te matamata lau TV. Whaima e vava ai ia isi me te alu te vava ai e pe moni ate i te vai e. A wan so stangata o mwhaina po ele ata mwhao so moilunga. Ia mai si se e pa ele. Ia, one. A o vava ai e tato ato TV le mai news. O ata na e tauna i vava ai ai. Ai alu lo lungo le YouTube. Ia so stua inga ata te vai lungo le YouTube. O le mena le ufa maoni nei. O nisi o va ainga o pomu e tutupu i tono o mere tupu e le tau. E le o ni ata moni. O ata e whai le AI. E le isi ata nana whai. Alai wa tupe lai pāpā mo mani me wha pāpā a. Ia e ni me wha pe nai tupu ni tau a wha pe. A matua i whainga tāona e... Mo matua whainga tāona i lopo se ata mo i lopo se ata. Lea le whai e le teknolosi lea o tātou tala noa e. Sa o le lea, o le mena e o i whamtalanga, le entati tilo le mena tawa i le. O isi whamtalanga e le mata i tū ma siaki le lei. O te manatu e se taimi mōmua, o la i nei se si AI. E siakia u mai, ai tango ea mo isa wha mōmonga le aina e whaile le AI lea. Se siakia pe muni tala na. E lo lefta wha ngā. Awa e tauna i se me whapena i siaki e wha maoni a ia me ia. Ia o la wau aine fo se si tikapangi teknolosi o la ni anganga ruenga mo la tutu. O le me e le lei, lea tau tala noa e le lei. Ia e iei a tangata o lea tau mawhai e telefu e la tau mawhai ngai whaase ai mawha leanga ai. Lau o tele ana wha o ngā e tangata so ani e whai ngā ngā luenga. O Basolen te o no foi o son fai solo fisiri ese mo wa ai to nga tali wa le tate lo tali o si fisiri te ona ia ia a fai to fisiri wa to esala tala la ne va pe o ia la ele i ready e si so nga fam talanga la ia ele i matua pe mo matua le ai o isi me ele o tutusa o mai a fa mo nga ma manga lulu e whaatasi o mai a whape o le kuko. La na o mai o e wha monga le lungo le kuko. O tu singa tangata lena a wala tu lungo le kuko. A whape o lena whanganga le Microsoft. O la e wha mapopo o mai la toa o tala ma o tu singa a. Ai desi me se teimi o tu whaatasi o mai ma siaki o ma pesao. E na mai lone whaonga le laulang. Ia e masau o ia ma whaonga. Ia o la wa lua ia le whapena ma te oria tata no le stem. E ni si o whamasinonga na matua i tono whamasinonga lo ia. O presidents po mea na whai mōmoni si whai unga o whamasinonga. Ai o mai, e nei mani mena whai Ia o whala me lawe na o toa ngā mele tupu nei so se mea te mai lunga o computer fōlinga mo i toa i sa. Sa ole. Ia ai taun tato mata i tō e mata ala i vaenga ia wai. Ia wale walu nel pale mele o kānata whapea. O le matua te leo le mesele no fai ela o saunoanga no fai o. O nile. A o le te leo o tato visili ele AI le la whaaputu o mase i sauia. Se fio mai ulu a i lua tanoanga nana. O ulu le taunu tato pipi e wale te leo levana whaonga fo i. E mariela, e matena nofo le asolia. Ai fai le tala le si tomititi le youth. Ai o fo ulu whaasi no mai o mai. That's out of AI. Ia lai kiriki. Ia ole mena e mau ala o lewa nanga lua i mea i lo le leia. AI le saoi. Ia me whanau ko le alu le nanu o lise maitia o le maa nei o tustusinga o mea lai whachau moia. Awa pia. E longo fia la o e tustusinga mo le tustu ia mai Ia. Ai rei. Ia me siri nau, atonu e anga fo ina tato mana tu.
ia tau si pa ve umale tawale i Iran ina ia to fili mo tato awone to tini tangata ma mo soifua ia malo faftai sa mo tato kalame nei taiao ia malo lava mo famtalanga uma peon fafonga ia le atuno ia ai to mo fapopongo tato talala walunga ile vai sofo ia le fa laulo lava ia tono tato maftanga ia maftanga tato Pacific outreach ne tapena Olele e mo watu le venue ia ta o tulole ia le songo fu le fa mo tu ni ia na umuna watu asona la fa solo fu na fa ilo atu va ya solea ia o tatu po kalamena ai manuia lava ia ngarwengo toil nei fu tai au pa sai fu ia mon nei taimi fa sai fu Alofa lava e le nei vaenga o telefou. I le teimi nei, o whaasolo atoa tau mo whainga le mtanga luenga le vai whafo New Zealand, e fesoa swani i le ave esia mai o tangata New Zealand, o loo poloka ai sa sa e tūru tonu ona o le taua. Whailo mai i le mtanga luenga le vai whafo le Anthet, i se whaasera lunga whaapitoa. O tangata New Zealand uma o loo i nei sa sa e tūru tonu, e da tau ona tau mo whai, e o ese mai ma lea vaenga o le kelope i so o se awala e ma whai i lunga o le lau e le whapea ma le ea pe a whai e saonga le mu. Ta ua fwoi o lo whaasolo a toa tau ma whai ngā le mā lo i le whaatulanga ina leo ni so swani mo tangata o New Zealand o lo polokai i lea vaenga o le lau langi. O lo au fia ia fuafuanga ni awala e malanga e se atuai i la tau i ni taamale mai e tunu e pei o Qatar, Bahrain, whapeai ma Kuwait. E lenga te lea na ta ua fo ia fuafuanga o lo tau mo whai ngā ruru e whaatasi ai le whai ngā malo ma atunu i malo ia o atunu a lapi. E o mai i le tae au le sangfua nafi e tusa ma le tolu afe ono se lau iwa wha le au whaai o tangata New Zealand o lo iai sa e tu tonu ua wha mau ma ua le stelaina o la tau ingoa i lunga o le upenga o fesota inga a le Safe Travel Site. Whaai lo mai e le Anthet o le toa lua afe lua se lau se futonu o la tau umanei o lo i le atunu o le UAE, le United Arab Emirates. Ai tu sa maleiva se lau istangata o lo iai le atunu o Qatar whapea ma Saudi Arabia ma le se lau luas futasi i tu tonu o ai kupito. E le atoa se toa se lau o istangata New Zealand o lo i nei Kuwait, Israelu ma Palestina, ai whapea Bahrain, Ioritana, Iraq, Lebanona, ma le atunu o Oman, ai to tolus furuono o lo i tu tonu o le atunu o Iran. O Januari o le tausanga nei, lea sa tāpuni ai le official maro New Zealand i le ai o Tehran, mai o le a wha waupea na tapuni i a lea ofisa se iai se isi whaari ngai le lumanai. Whai lo mai fwoi le upenga o fisota inga le Safe Travel, le toi te talaina lea o se vaenga o fe malanga ingo valele le malo kata, ma uam whai ai o na toi whai ni malanga valele la upa se mai i le ai o toha. Ai o le tewi nei e lua wa lelo le malo o New Zealand ua iai nei i sa e tu tonu ua sa auni e viso swani e ave se mai i a tangata New Zealand pe a whai o le a whai ngatao no malanga e se mai i la tau i ni wa lele la upa se maasani. O le isi wa lelo le malo na tu ua le malai wa lele i whenua pai au kilani mo sa e tu tonu i le astonai. Ai o lona lua wa lelo New Zealand
sa iai i se atunu o Asia, ai na whaatonuina e a ngai atulua i se sae tu tonu mō lea wha moe moe. A o vevela i le taua i Iran, a o lea ua whaailo mai wha pea, a whai o le atao fia ma le toe maua mai suau u mai whafo, o lona winga e tolu i le whawai aso o na uma leo pensini wha pea hai ma suau u o loo iei nei le tonu o New Zealand. Whailo mai le mtanga luenga o businessi mga luenga whai le Ministry of Business, Innovation and Employment e wha pea. E o mai ila so mua mati, e tusa ma le whase furuiwa la whaio aso e whaonga ai pensini ta male i le tonu o New Zealand a toa. Ai limas furuwha aso e whaonga ai le suau upo le diesel, ma le limas furu aso o na uma leo le suau e utu ai walele i le tonu o le tunu a toa. O le nei au whainga e tu sai o le lipoti mai le ambi e au fi ai ma le uta o suau whape ai ma pensini o loi lunga o waa suau i le sami e le i tau nu mai i New Zealand. Po o lona winga e sidi atu i le awha o le fast frui vaso e pei o na ta ua mo le pensini ta vale lava la tau. O nei tūlanga wha le tonu o whela o inga o pensini ma suau i maketi o le laulangi e mafua umamai ona o le taua i Iran. Ma o lea ua mātou na mōri mawina o na awhianga i pāmu pensini tu SS o New Zealand i le teimi nei, i le arua e le ilunga o le tau o le pensini whaapea male swau u ta amale. O tātou i New Zealand e whaisi mamau e se mai mamaketi o le swau u whaapea male pensini, o le mafu anga lea o le taunga taha i o loa, whaapea fo i maisi o loa umamai whafo, ona o le tau i waa whaapea mawalele, e au mai ai i le tonu o le tino o. Ua whenga i nei New Zealand ma le si itia o le tau o loa mai whafo, mai o le a taunga tahai ma le tau o le soifuanga i aso te itasi, ona o le taua i Iran. Whailo mai e Stasio Company tele whela ua ia o loa mauta whaale vāo mā lo. O le tele lava le a whaina o New Zealand le si itia maununga o le tau o uta ma o loa whea veai, ai mai se o le taunga tāi o le tau o le soifuanga, a le tuwai o na taunu mai o loa mai whafo ona o le taua i Iran. Whaailoa mai e le company a le Rocket Freight o le ua whaamamalu se si itanga e sidi atu i le tolus furupasene i le tau o le suau ma pensini e whela ua iai o loa e company la uta i le tonu o New Zealand lama la tau. Ta ua mai fo i le whaatonu o le company i a Lisa Coleman e whapea o le sitanga o le ailonga o nā whaina ai tangata uma, ona o le a awhiai o loa uma mai soos whale loa ma supermarketi i te tonu o le tunu o. Ta ua fo i a Coleman o whape fo i o nā awhia le tau o loa o loo whe awea ia i walele. O le tau whiai le teimi nei o le auaunanga mo o loa mauta whe awea i le kaumani walele o le Emirates le e whaamotu i Dubai, o mafu ai ana si itia le tau o le suau ma le pensini a isi company. Ai pei ona si la fia o le Emirates o le company au pito te lele ai le tonu o le UAE e iailana au unanga mo uta ma o loa whe awea ai i le vāo ma lo. O le teimi nei e toe lua i a company va lele ia o loo de toe nei o loo au mai o loa mai whafo i le tonu o New Zealand. Mai wā tidi ai ona sitia le tau o le whela o inga o loa ai mai se o niuta mani o loa te tele. Whalia fo i whapea o le tele o ia si tanga o se tūlanga e le ma whai o na alofia. Ai, o nisi fo i si tanga e pei o na maita wina ua whai lava si mawa ai ma le lewe taui. Whalia mai fo i Lisa Coleman o loa uma o loa whela o wai i waa lalo i le teimi nei. O lea ua iaise si tanga i 5% ona o le taua i Iran. O le tele o waa o loa o tau mawhai e alo ese mai masasa e tu tonu i le mea o lo tupu ai nei le taua. Pei tai o le uia e waa o loa o le vasa i saute o le kontinenta o Afrika. Ua wha o popo ai leisi fasa furuaso i le taimi tau nuu o ia o loa ma wha pe nao na anua i lunga ma le tau. O le tāpunia o le nofuanga tu tonu o whela o inga o loa i pusa o loa te tele po containers i Dubai. Ua matua i longa lava o nā whaina i le whaasalonga masani. O le wheawe inga ma le whela o inga o loa mai lea tunu i lea tunu ona o suinga te tele
e pei ona mafua uma mai i le taua ua vevela ai nei i Iran. O leisi vaenga o le tātou tala, e lua ni a onga i Aukilani ua whaongai nai ni whaufautua whaapitoa e whea ngai maa whaina o tamaiti a onga e mafua mai ona o whesota inga televavave po le social media. O le polo kalame ta ua o le checkpoint le wales whaasera laua New Zealand na whaali ai e Bryce Mills le pule a onga lea o le Riverina Primary i Aukilani sae e whapea e iai ta maiti o la nā onga e nā o le tai waru tau sanga le mātutua ua mautinoa le te leo la whaina i tūlanga o whaasera launga ua wa ai i lunga o le social media. Ta ua e le lipula la onga o le mafuanga lea o le whaafai luenga ina o se tangata whaufautua whaapitoa mo le nei tu a ingo whaafita uli mo le fia mo se fsoswani a wā i alo ma whanau wa fia. Ua mautino fo i le na o le pau leo se a onga o whaia i a lea fuafuanga ona o le fia mo se fsoswani mo ta maiti a onga. O le kolisi le Whangaparaoa College i Aukilani to o lima la whaio ni whaufautua whaapitoa whaapea na la tau whaafai ngā luenga ina le tausanga ua mawae e so sonia tuai i tūpulanga talavau wailonga o nā whaina o na o awhianga o le social media. O na iwha le tonu na mafua o na whaatu lai mai i a i se manatu lo tele pe le ua te tau o na whaia se suenga ale malo New Zealand ina ia whaasa ina loa ta maiti la loi fo le sfuruona tau sanga le mātutua mai lo la tau whaonga ina o fisota inga nei le social media. E le vātu nei o na whala wa tele mai le reporti le komiti filfili o le parlemene le Education and Workforce Committee sa whea ngai ma se suenga i la whaina o le social media i tūpurulanga tala vau. E tele ni whautuanga sa whaatula i mai ai i le reporti e awhi ai ma le manatu e da tau o na whaasāta mai ti umai le i atoa le sfurono tau sanga le mātutua mailo la tau whaongaina o fisota inga nei le social media ona o a whaina e ono tū la i mai ai. Pei taila e le i whaia se whaai unga mautu i lea mata opu. Ai pei ona si le fia o Australia le i le vātu nei talo ona whaia la la tau sā mo tūpulanga tala vau e whaongaina le social media ai maise i la tau ele i atoa le sifuruono tau sanga le mātua. Ua whaalia le pule o Stasio Company wa alele i tonu o New Zealand nei, e ono whaaititia la whainga o malanga whaatulanga ina a company wa alele ona o le sitia mau runga o le tau o le sua u o wa alele. Whailo mai e le li pule le company wa alele le Air Chathams e whapea o le sitia pea o le tau o le pensini ma le sua u ua whaapopo ai leisi vai ngā tupe e o atu le se lau whaas furu wawheta lai le masina i le tau e whaatino ai le lātou au nanga. O le tau i Iran e pei ona silofia, ua tau fia ai le wheo inga o le tele o wa o loa i le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e whaao ngā i le whaavea ia o le tusa o le lua se 4% o le swa o marekesi e mana o mia i le laurangi. O le neitu langa o mafuai na si tia le tau o le swa o le ua whaao popo leisi se furu valu tā la Amerika, ua o atua i nei le se lau se furu tā la Amerika le tau o le paelo swa o e tasi. Whaalia e le lipule o le Air Chathams o Duane Emene, o le swa o i le vai ngā tupe halu au pito te lea le lato company, e maunu ngātu na i lo la whainga o tutongi la au whaingalu ngā atoa, ma isi vaenga o le pisi nisi. E ta awhi o ia e te tau i le malo, ona to e sila i le whaatulanga ina o la fonga ma le tau o isi vaenga o lo o tutongi e company valele, e tau mawai se fisoswani mo company valele la iti, e pei o le lato company o le Air Chathams. O le o whaelo mai e leo e whapea, o le li le na malemo i le waitafe o le Waimakariri River i le tūmaro Canterbury, sa tau mawhai o ia lawe ai i lana ta i whau. O le whaalawe na tupu i le fiafio leo sa, mai sa moomi ai le fisosani a au nanga lawe ai. Pei tai na umai lava le olo le nei e li i le whaalawe lawe. Whaelo mai le teita i leo ia Lane Todd, o se whaalawe lawe whaanoa noa le whaalawe lawe,
ua mali wai se tangata ina ua malemo, ai ele I maua le maile sa ia tau mawhai e lawe ia. Ai I le motu I matu, ua mō lia ai nei e leo, ia le tina e ana le taifau, lea na ofti ai se tau maititi le tau sanga taluai. O lea whaalawe na tupu le nuu ingo o kati I le masina o mati, o le lua afe lua sefuru lima. Na o sa whai ai e le nei taifau se tau maititi e whātau sanga le matua, ma iu ina umai lo na ola. Whailo mai e le satini leo si nia ia Natalie Flower Dew Brown, e tolu sefuru lima tau sanga le matua o le tama ta I leo o whaia ne iai mo lianga leo, ona o lea whaalawe lawe. Mai o le atula iai o iai luma o le whaamisnonga whaitu malo I New Plymouth, I le aso se furuono le masina le nei o mati. Na lipo tia le wale se whaase lau New Zealand le whae umana vai aso, le to tele la o whaita wale I do tonu o le atunu ua whae tio ma ua le fia, ona ua maita wina, le matua vave tele na si o le tau o le pensini whape mo le swa ui pamu pensini, pe a si tia le tau o le swa ui maketi fafo. Ai a o ina pau I lalo le tau o le swa ui ia maketi, e le vave o na maua se pau I le tau o le pensini, ma le swa ui pamu pensini. O le teimi nei, o lea ua sili atu I le se lautala a Amerika le tau o le paelo swa ui tasi, mai ua atua I nei I le toru ta la, I le lita, ia le tau o le pensini iwa lima I nisi vaenga o New Zealand. Ai o le tau evalesi o le pensini iwa tasi, e o mai I le aui le songa fuana nafi, o atu I le lua ta la ono whasene I le lita. O le tu langa e masani ai le aua ta mamai ma ta upu tau le tamao ainga, e whaingo ina I le ngana Peritania o le Rockets and Feathers effect, pe a o ina sui ai le tau o loa, ma mo bia se whainga, e whaafeta ia afianga o iesitanga, ai o le sini autu, ina I aua nei ngā wai se pisi nisi, pe a whaafo sei o nā haru I runga le tau o ia o loa. I tā alonga, I le kapi fitu whaale vāo mā lo, o le vai lesa whai e Vancouver o le kapi fitu o le larolangi, na manu ai le au le kapi e tamai tai le Black Ferns a New Zealand I le siampini I le asonga fua nafi. O New Zealand sa asu e fusi ai ma Australia I le final, mai o se tālonga tau whao na iai, e ui ina tāle malolonga o se furulua New Zealand I le 5 a Australia. Ai toi 2 minute o ma le taimi, ua tutusa e tai se furu ma le fitu ai, pe tai o na I se kone na tutoi o le tālonga na si koa ai le tamai tai o Alina Saili o le Black Ferns, ma manu malo ai I a New Zealand. O le au a Amerika na pine apa me mea ina ua malo I a Falani, ai tu langali mai le au a Kanata. Ai I le vaenga o li I le kapi fitu nei le langi Vancouver, na malo a Felika I saute I a Sepania I le final, o ai o le tālonga e tolus fulvalu a Felika I saute I le se fulu malelua Spain. O le fitu o le olpeleki le io I le semi-final. Whai umala le vai so nei leo le ase atu haile ta minsanga le nei o le kapi fitu o le laulangi e whaia I New York. Lipotia mai le whaapopoleina o tangata Iran I do tonu o Australia I le saunga le mua o tamai tai o le ausoka mai Iran, le sa tau wahai le ta minsanga o le ipu a tunu o Asia, le Women's Asian Cup sa whaia ai le Gold Coast. E le iro tonu I le aso e toe tu uai Australia le ausoka le nei mai Iran, ai ua tele lipoti a tō ma whaasara launga ua whaia, e atangi ai leo nono mati o le saunga le mua le auta alo le nei, ona, o le lātou le I usuina leo le vi o le fua o le malo I Salamo Iran, I le taimi o le lātou ta alonga mua I lea ta amirisanga I Australia. O lea la sanga na mafua ai o na ta ua I lātou o ni tangata whaalata, I se whaasara launga alo I e lunga o le TV a le malo o Iran. O le lipoti au pito la tamai nei mai Australia na ta o mai ei whapea, e to lima la whai o le ausoka le nei e tamai ta I Iran, ua sosola ese mai le mea na whaamausu I ai le lātou au, mai ua iei nei lātou uma I lalo le wainga leo Australia.
Le fo iwa liputia mai le whautuaina le Pelestene Amerika o Donald Trump o le Palemia Australia ia Anthony Albanese malana whainga malo ina ia o lātou talia ia tamaita i Iran e avea o ni tangata suru whai i le taimi nei. O popolenga o lo iai o le ono mamafa o ni whaasalanga o le awhia ngai ma lātou ia pe a whai e whaamalo sia o na toe whaafo i atu i le lātou utunuu mai tā longa sa awai i Ausitalia. O whai unga leo tala whau. Le whaalolo tele o te tue whaatalo whaatua ilo tātua tanu o le nei fo i whaopoponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātua tanu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Wa iei se fōwhanga whaata oto le kāpeneta i se teimile lumanai o le a whaatu maoti e lolmatanga luenga o whainga whaiva e se mailmatanga luenga o whaatu anga lo wawa alua le teimile nei e ati na e mwhaalau tele na ia lava polo kalame mo le manuia lau tele o le atunu e meise ia whaalau tele fo il tūlanga o le pui ngā le ngātai whale o le tātua tenu. O le te tālalo e ina o sea o onga le ngā o sina leo mea tau lima, ma isi o loa mai lea tingi o le adi ao, na whae loe le whionga le sui minister tanga rengo whaato anga mwhai ngā whaiva, o le tāu o le polo kalambele nei vaenga i tolu, e le ngata o le maua le whong tau mawha, o se le ni maua mai awala ese le ngātai whale, ai o le whaale leia atili e foi o le sio manga whaale ngātai whale o le atanu. O le mālo Britannia whaata se me le whaala putonga o le sio manga whaavao mālo. O lo ta imua le polo kalamele nei, le ua lato whaatupe ina i a masine e whaatino i le nei ngā ruenga, e tafi e se ai le pao malolo i tua mai o le atingi o le ani ao, ai whaai loa mai le tūlanga i ila ma le mātango fio le atingi o lo i te tonu, le ua ngao sia e nei le telo mea tau lima, mai o se porkalame o le atu i nātu i a fio anga o filifilia o lo whaatasi e le o onga le nei, ma ua tua lalo e fo i le fionga le sui minister mtanga luenga o whaatu anga mwhai ngā whaiva i ofisa o fon whaavai o ia i tu malo. Ina ia fisoa swani e whaatupe ia ati nae, ma whaalau tele atu le tomai nisio nuu o le tu malo, e ati nae ati le tupe maua, e le ngato a inga te itasi ai whapena foi i mea whai ele nuu. O loo ngaru lua nei le matanga luenga, mara tātou mālo. Sau se taimi whai lo foi lo tātou atunu. Se taimi o le a whai e se whai unga ar kapeneta, ina ia tūma oti le tātou vaenga o whainga whaiwa. O winga ala e o na tūma oti. Ina ia whaalau tele le au nanga le tatu vaenga o whainga whaiva o leo e le tatu whaala potonga. O le ia o tatu paanga fisosoani mai. Ia pa lava le Sāmoa le ulu whau. Ina ia mawhai. O nau tatu malama le lei i le tāua o sami, o alo, o ia o whingota ma tūranga o mawhapena. I le o nāmane la ina le tūranga ua iai tau o ia. Ua le tue telefo ina whingota o whapea o maua i le atunu. E tua e le atunu u whonga tau mawha. Tūranga le tāua ai. Lo tātou mawhau ma mawha. I le whātāua ina o puna o lo o tātou tua i ai i le ngatai whale ma tūranga whapena. E wha i asa ua na ngona whātau wa ana oa. O le mana ia e whaisa tātou waso whaamanatu o le tātou ngatai whale. Ka tātou coastal resources ma ka ko fisheries resources. Ina ia mawhai ona awese whe au tā ua i lo tātou atunu. Na ia tātou maanga whangawha le lei le tā ua o ia puna oa nā lai ona whai e le tua. Le fionga le minister lango mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, le whionga ai o lupo te amisa toni ai o lupo. O le aso le ato sui e le whono usu o le parlemene, e whaatara noa i nei nisi o mata opo a tā pena i eire kāpeneta ma le whinga malo.
mai o le sofoi, o le a whātautō i nā isui e tō lua, na mānu mālo mai whainga pālota la iti, o le tu mālo sa whata numero momoa, ma vaisingano numero lua. Ai le whaanga solongo foi o le pālemene le neiva yaso, o le a whailo e foi ma se wha māwaenga se tasio sui whai pule, na ofi mai i le whainga pālota tele le atunu i le pālemene, i lalo le tanga vai le vang wha opo whai le HRPP, o na wai e le finangalo le fionga le whai pule o le tu mālo vai mongo numero tolu, o le a wha se atu lo na sa e tautuaina, malangolango le vang wha opo whai o lo tu la i le foi le teimile nei le mālo, mai e au foi o na toe foi wha amalieina i a e ingo le tu la fono whainga pālota, o le toe whaia lea o le whainga pālota lai titi. Ua whamalo se atu le fionga le teitai o le atunuu mai le whailoa inga malau tu stana le vea so o mawai, mō tangata sa mo o mōlo au mau i atunuu o lo a fia le taua le teimile nei, e pei o tū pai ma apitapi, e na ia tautua nā e wha ai tete ma ia saonga le mūre soifua, i mea o lo au mau mananu whai. Mai ono ave foi fa malu si au nei tatou tangata umalai tu tino mo nga na lo langi lai e fa tete. Al tu langa lava ia mo le fa mo Amerika ia elea ia tatou ta longa tama tele. Pa wale o tatou pa va aintu langa tatou te fa tete ai le foi na saule ta la pensini na nei pa u martiso pa u le suau le pensini to pa u markarsin ya tarsia ya alwar sa le ainga sa pa u na ina e tau o ai para sia suau pa u atunga lunga lo ye le taitai o le atunu i le tau o lo tawina nei sa sa e tu tonu o a fianga o le a fiai lo tatu atunu i ngā runga mulu mai e faisi ma le ale o tau polo tupu i le Middle East na tau si fia Amerika i o Amerika. Tau whaafonga voi la upu mulu la ulaunga. O lea te talo sa mo President Trump. That's all we can do. Ai o le la sanga la wala la i Amerika. E le se la sanga whaingo fie. Tatou te rero foi po la le tali mai i Iran le mele alu. Pa ua le mele o te tāpena o te mele. O lea fianga mo tatou le mele tupu. O te loa i e ngalu suau o loa wina mai fafo fe malanga inga ma le whewai tana wa tolu malanga nei na cancel tolu malanga mtanga luenga le malo na cancel ana nei ona leanga i tu pai manu ulai a fia lau cancel o le pui ngana na tau foi il taitai o le atunu o le alava le tūlanga i le omi pe pupu o le tauolo tauina nei o le ai lava fianga o atu motu po atu nuu la hiti o le Pasifika e tūlanga tau li tamau ainga. O lo ua wha au wau lava le tuwhaina o le taise lau lima se fulu tā la le o lo ngafa nei ma ofisa o fonu wha avai ei tūmalo te tasi le atu nuu. O le aso ana nafi na mōne mawina e fwoi au telefou le tūlanga saonga le mō ma le wha tūlanga ina le lei o le tuwhaina o ia se le nia nisi o i tūmalo. E au fia i rewai mongono me wha, e se mai inisio i tūmalo, sa iei ni ve singa sa tūlai mai ai, ono le tūlanga le tau whao a avanoa, ma tau tū lei mō le tala ino ia se leni. Ai o watu i nātu le whaamsinonga le tāro sanga a le vang whao pufai le HRPP, e tau fia le tū mauai le amataino ngā ruenga ofiso fonu whaavae, sa ia mai e le iloiloina la lātu tāro sanga watu i nātu, e lo lantu tali tanunga e le o uia whainga whaavae e tusai malifili o taite e whono o ofisa o whonu whaavae. O tala whauia le ne yaso, e ieleanga le leo le tui fōwhanga la whianga e Mr. Tātu o Tanu, whasoi fuia.
sani solo I pungao lau Wa mali e pei o se pese Wa whai lea mawai maluia I ta a o auma I Amerika I lota pia te patasi I le atunu umoni O wapa a pea a inga Awe tangi ai le patu Le fia te patu Sāmoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Lava e tele le tamau a inga I le atunu o Amerika Ai amana tu I le o langa sa o loto Na mana tua leo a inga O aso sa uma po I ona sauni E mamanu tele tapua inga Ui Sāmoa e pe a pai e ngā lo oe ia ita Ke pipi I lo ulau lau pai wa Awe tangi ai le patu Le fia te patu Sāmoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma Yo inga masani o le pengale ngale ai E tu mai pea yo uluma E hui ina tele fia fia nga inu E se o te tali tonu e le o so utofi E moni ai le upu o sasa e posi sipo E sili lava le a inga moni Awe tangi ai le patu Le fia te patu Sāmoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Awe tangi ai le fatu Le fia te patu Sāmoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Whaafefianga mātango fie mai a laine hauelua Ia a laine hauelua E pele pea oe Sāmoa I le loto Wa toi lusful val minuta en tala le tu lai tasi na sa auto whaafonga toi awena ato tato talfo mai le tai awana le la tau whaafonga I tala mai Sāmoa I le sunga ia ta Sesalem Sam I whapei fo ima tato tala mai New Zealand nei manisi o vaenga lolangi saunia lea I le sunga ia lawano ati lawa toi mau fo I le whaapoponga o tala fo po le whaapoponga fo I le tai awa tai awa Ai mwhaionto mau fo I tātou talafou ia lo I lunga o tātou penga te whailangi a le Sāmoa Capital Radio pe awha pia na misi a te oe tātou talafou mo le nei aso. Ai o le tele lava na whaalongo atu o awhaina ia mai se lava tātou I nei vaenga o la langi le pensini ia ato no te minau whiwhi I tangata ia e whaingaluenga atu I whale ia sefe fo le pensini ia tele fo I o tātou e whawhia na alu le whaleoloa ma le supermarketi I le vai aso. Ia e tasi al mea lo whaatau. Ia tono nei vaenga I toi foi I le tau whaapale ninga o tātou paketi. Ia sefe I tātou tupe ma sefe I le pensini o a matan tātou wa ia le tau ngata
Ia o Sāmoa o vaai atu isi pamo wao o le pe ua lua tala valus fulmontup sene. Ia ai le discounts fo ilea po le tupe whapau ese pe a whape whailau lau app pe o isi company. Ia a tono e au ngā fo ilal vaai i mea nai tau whiololo i fo ile tau o le pensini pe a alu le pamo taimi nei. Whawau tātou pese pesenga i le nei vaenga o le au auli le pesele o le ese esenga o tupulanga na tapene nai tamai tai leo Aki, Sua, Yusan. Ia ona so mai ma le si pesele ia a eni whale o mawaenga hankin. Mano le waweau, ia whaasola toi pia tātou pesenga i le nei vaenga o le au auli. Whaftai lewa le whafonga mai le tautua a le si o fonga o le lau mua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malu o le vave au, tau sangi fonga la au. Ai alau suita i le whai vau mawhau whau. Talu olo upopole, nei te i ua le tau lau. Tau nu ai le upu, ua le au le lai lau. Aue ae, sei fai fai sau upu. Petua i ni mala, petua i manu. Sau puna la upele, sau masina i puwai manu. Sei inu ane ai, tamata i whau. Hey, Mani, Mani. Fia fia, il teine petua inia. O usata faya, o te laua mene iluga. Ai popole lo uloto. Sau tupu aina na nei di lo tu mau ai ali ali mau tu ma oh ai sei fai fai sau pe tu ai ni mala pe tu ai manu sau funa la pele Sinai puwai malu Sei no ane ai Tamata i whau Aue ai Sei whai pai sau Petua i ni mala Petua i manu Sau funa lau pele Sinai puwai manu Sei inu ane ai Tamata i whau Sei inu ane ai Tamata i whau Ia, ua toe 10 minute on talo le tulai tasi. A whai o e sila fia pe ye isi fale o lopo o supermarketi fo ia te anga i iai tai beila o supermarketi ale Woolworth o ina e masane ono vai e yeila la tau pa u wha apitoa mona i tangata mātua i pefa o ngale code card ia e te alu yes e a fo i e taila u lau card na mona i tangata ia wa yeile code card ia na pele e mawe la tau le pa u o na e whai le whale o loa i nisi o loa pe a yese la tau o loa whaapitoa whai se pa u le na aso. Pela o so lua na e masa nino o wa a ye e whai la tau pa u na e wha o ngā ai lau code card mo i la tau i lungo le ono 5 tau sanga le mātua. Ia mana ia fo ia wha o ngā le ieina ia wanua na wai e whai a si mana ia o isi pa u pe a wha apea e mātau le leo na e whai na wha o ngā ai lau code card lea na isi tangata mātua. Ona la o le pe e whai te o ina mai fo i Papa e tu nisi o tala i le nei aso. Pe e whai te o ina ia po supermarketi ia po whale o loa fo ia pe e tau e lau te wha o ngā ina pe lau te talia ina le code card e watu e mawele pa ulea mona i tangata mātua. Ona o le whai isi tu malo. A o isi tu malo e pe ele o mawele wha amanianga lea.
Ia nā lai pe e whaamtala mai lunga e nisi fo I o se tasi o le polisili le ale vaenga le o le age concern. Ia po se whalaptonga le whaptoa fo I mua nai tangata mātua. Nei e pe e wamai pe o se na o se mea whai mai e pe whaafōlinga. Ai lena nā mai tua le mea mo I ele o manui ei tangata o mai e ale code card. Pe la le mātau atu I lunga le o TV tasi ia po le One News a New Zealand. Ia te le ana I tangata I le o maua le whaamanianga. Ia a whai o nei lau code card. Ia a ulu whale atu mantua o lai ei. Ia a alu le vaenga le tstongi I whaatau pe te alu fo I le masini e tstongi o lau whaatau. Nau lau tangwa tā ai. Ia lau card na le code card. Ia vai e te vai e mau ele pa upe a whai o lai ei ni o loa o lai whai se pa u le wa e mana o e whaatau. Ia pe te alu fo I le tangata lai ke sia. Ia na alu atu lea whaali e lau code card na ia mauai male pa u. Nei vaenga tā ua nā pe a whai o whai sau whaataunga I le nei au auli. Ia ma so e fo I se tau mawhtanga mo le ainga nei aso. O le pese lean Jerry tapu mānei a ta mau Jerry. Mānei alan pese mai si le lava Sāmoa I le ta whao. Ia o nei malanga so o e ta whao le mai si le Sāmoa I le ta whao. So mai le male pese na Nato Brothers pola mo tuitua. Ia manui a lava ngalwe ngofianga iai I le nei au auli. Lava Sāmoa
te le toe fo I whaalua. O te lea mana ia o le pola motu I tua. O te lea mana ia o le pola motu I tua. Wala mana ia fole pola e motu I tua, pia na mele fautuanga Anato Brothers I nevaenga o le hauli. Le vava I atu I tala fou ua whailo le wha mawaenga a se tasi fo I o minister. Ia po whaipule le whainga malo a le National o Shane Reti. Le sato lai mai I whangarei o le whaipule o whangarei. Talo mai le tausanga e lua afes fulmalua. Le ana mea I oiam whaipule pe na mana malo mai fo ina ile na fo I to malo ia o fai fo ila si umi o na to lai mai le songa ia Dr. Shane Reti ia I totono le palemene o New Zealand I le to e tau wā I le whainga palo tele I le masina o Novema ta sina waenga o lo wawa ia to e telefone nei fo I taimi o le awauli ai eile ta alonga le na whai ai I pe o le soka le sa whai I totono o Brazil Luas full tolu card red cards po pe palanu mo fo ia fa salai ia tamata alo po tangata ta alo ia nana fa salai la to na luas full tolu lele red cards na fa ilo lo fali po ila to na fa tau taina ta longa ia ta longa na le na uma fai ia so tuli solo na fia to ai male au fa ya onga po ila to fu io pulenga o au I vivesi nana vivesi el na ta longa nya ta siele in ta long fa pena yo no o mai tono New Zealand to yo no minute tali tu lai tasi fa mutale tau tu I lunga si fonga la mua I le tasi o ono tesi male tasi fa mo ia ai fa wa pe lunga tato upenga ta fa ilangi le Facebook YouTube ia fa pe man tato website na mawai pe tato tau tu il nei vai ngole aso tau le tu lai lua ai mo ila tau lava yo lo mfai ona fa fonga mai lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo po le leitio ia e uma nei le tasi ia ai to e maua mai fo I tai au I le tu lai fitu I le tai au fa aftai tele fo il fa fonga mai mai se ila tolo fa fonga mai lunga o le tato frequency ia malo lava le tau le langolango le tato o nanga si fonga lau mua. Ai o sina fa asisi langa la lea o le fa moe fo I lea le sa fa I loa atu le tato le tio I le peona tau fa fonga I sauno I le fionga le lipole o le pokalamela o le fofanga fo I leo le mafutanga a le tato le tio ia matangata fa longo. E whamanato atula o le Pacific Community Outreach, ia po le mafutanga le siu fonga lau mua ma lau whaafonga, le nfufu e whai ei Wellingtone, o le ama whaila na whaataunu uina I le aso tofi, o le vai aso fou, le aso sefulu iwa o mati, lua afe lua ono, e le hola le St. Anne's, le katoliko I totono Newtown, ma o le tuatusi o le lua Emmett Street I Newtown, Wellingtone a mata mai le afo le lima I le afiafi I o atu le afo le fitu I le afiafi na le lua I tu lai le ele fa umia o nai fofofo I taimio e mana vai ngā luenga I e tele fo I tutuangia o nai o tātou tangata pokalame whai ele ngato e kalisiam whalaptonga iai ia o ngā luenga fo I o lo tua iai a inga ia o se avanua I wheloa I e lau whai ngā luenga leitio ma le au whafonga ia mau mato whalongo fo I ni o tau whina ngalo whaali ai winga I polkalame le siufonga la mua a whai fo I aini polkalame tau te whina ngalo e sanga whaale ia tile la mato tau tua ia le avanoa le leila valea le wo o matu nei porirua ia wo o malawa hat ia le wo o atu I Wellington o sui fo I le whainga le ilo ilonga polkalame I le nei tau sanga ia se ianga ia tu fo I whailoa I leima le au whafonga ia ma se fai fo ini fai tionga ia te le avanoa le ia lea mai ei manolo wa mau o mai matou
Ai, o le atatai fo le wha ilia le tio lea wa wha ingoina o le Laumua Sound. Ia o le wha ilia le tatou siufonga le Laumua le whaiona tata mai lai le afo le whai le fiafi wha talitali e le malo le tunu ia pe mai anga luenga ia manga ia tatou whilo ia mo fo il tau mawhitanga ia tali e lo tau anga li leimo lo tau afio atu ia e level wha moi moi o le amwhaiona tatou whilo ia i le aso o le aso tofi o le vai aso fou e le o le aso tofi nei o le aso tofi o le vai aso fou se fuluiva o mati i le St. Anne's Hall o le hall le Kalesia Katoliko i inai St. Anne's o le tuatusi o le Lualua Emmett Street i Newtown ia mai le afa o le 5 e o atu i le afa o le 7 i le afiafi ia whaaftaitele ma lo lava le whaafonga mai i le tautua a le siufonga o le Laumua ia manui e fo inga luenga o lo whianga i ele tele o le mamalo o le atunu o i so o se falfa inga luenga o lo mawhai o na ngā lulu e ai.
mia ua e se le taumata Fa'a ele anga ana yo ulau whanua Ua su e tupe ai o saina mai ni tia Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou. I le teimi nei, o whaasolo atoa tau mo whainga le mtanga luenga le vai whafo New Zealand, e wheso swani i le awe esia mai o tangata New Zealand, o loo poloka ai sa sa e tūru tonu ona o le taua. Whailo mai i le mtanga luenga le vai whafo le AMFET, i se whaasera lunga whaapitoa. O tangata New Zealand uma o loo i nei sa sa e tūru tonu, e da tau ona tau mo whai, e o ese mai ma lea vaenga o le kelope, i so o se awala e ma whai i lunga o le lau e le whapea ma le ea, pe a whai e saonga le mū. Ta ua fo i o lo whaasolo a toa tau ma whai ngā le mā lo, i le whaatulanga ina leo ni so sani mo tangata o New Zealand o lo polokai i lea vaenga o le laulangi. O lo au fia ia fuafuanga ni awala e malanga e se atuai i la tau i ni taamale mai e tunu e pei o Qatar, Bahrain, whapeai ma Kuwait. E lenga te lea na ta ua fo ia fuafuanga o lo tau ua whai ngā rurue whaatasi ai le whai ngā malo ma atunu i malo ia o atunu a lapi. E o mai i le tai au le sangfua nafi e tusa ma le tolu afe ono se lau iwa wha la whaai o tangata New Zealand o loo iai sa e tu tonu ua wha mau ma ua le stelaina o la tau ingoa i lunga o le upenga o fesota inga a le Safe Travel Site. Whaai lo mai e le AMFET o le toa lua afe lua se lau se futonu o la tau umanei o loo i le atunu o le UAE, le United Arab Emirates. Ai tu sa maleiva se lau istangata o loo iai le atunu o Qatar, whapea ma Saudi Arabia, ma le se lau luas futasi i te tonu o aiku pito. E le atoa se toa se lau o istangata New Zealand o loo iei nei Kuwait, Israelu ma Palestina, ai whapea Bahrain, Ioritana, Iraq, Lebanona, ma le atunu o Oman, ai to tolus furuono o loo i te tonu o le atunu o Iran. O Januari o le tausanga nei, lea sa tāpuni ai le official maro New Zealand i le ai o Tehran, mai o le a wha waupea na tapuni i a lea ofisa se iai se isi whaari ngai le lumanai. Whai lo mai fo e le upenga o sota inga le Safe Travel, le toe te talaina lea o se vaenga o fe malanga ingo valele le malo kata, ma ua mwhai ai o na toe whaia ni malanga valele la upa sese mai i le ai o toha. Ai o le tewi nei e lua wa lelo le malo o New Zealand ua iai nei i sa e tu tonu ua sa auni e viso swani e ave se mai i e tangata New Zealand pe a whai o le a whainga tau no malanga e se mai i la tau i ni wa lele la upa se maasani. O le isi wa lelo le malo na tu ual malai wa lele i whenua pai au kilani mo sa e tu tonu i la stonai. Ai o lona lua wa lelo New Zealand sa iai i se atunu o Asia, ae na whaatonuina e a ngai atulua i se sa e tu tonu mō lea wha moe moe. A o vevela i le taua i Iran, a o lea ua whaailo mai whapea, a whai o le atau fia ma le toe maua mai suau u mai whafo, o lona winga e tolu i le whawai aso o na uma leo pensini whapea hai ma suau u o loo iei nei te tonu o New Zealand. Whailo mai le mtanga luenga o business i mga luenga whai, le Ministry of Business, Innovation and Employment of Apea. E o mai ila sa mua mati,
e tusa ma le fase furuiwa la whaio aso e whao ngā i pensini ta male i le tonu o New Zealand a toa. Ai limas furuwha aso e whao ngā i le sua upo le diesel, ma le limas furu aso o na uma leo le sua ue utu ai waalele i le tonu o le tunu a toa. O le nei au whainga e tusa i o le lipoti mai le ambi, e awhi ai ma le uta o suahau whape ai ma pensini o loi lunga o waa suahau i le Sami e le i tau nuu mai i New Zealand. Po olo na winga e sidi atu i le awha o le fast frui vaso e pei ona ta ua mo le pensini ta vale lava la tau. O nei tūlanga wha le tonu o whela o inga o pensini ma suahau i ma keti o le laulangi e ma fua umamai ona o le taua i Iran. Ma o lea ua mātou na mori mawina o na awhianga i pāmu pensini tu SS o New Zealand i le teimi nei, i le arua e le i lunga o le tau o le pensini whaapea ma le swau u ta amale. O tātou i New Zealand e whaisi ma mau se mai ma maketi o le swau u whaapea ma le pensini, o le mafuanga lea o le tau ngata haio ia o loa, whaapea fo i maisi o loa uma mai whafo, ona o le tau i waa whaapea ma waalele e au mai ai i le tonu o le tino o. Ua whenga i nei New Zealand ma le si itia o le tau o loa mai whafo, mai o le a tau ngata ai ma le tau o le soifuanga i aso te itasi, ona o le taua i Iran. Whaelo mai e Stasia Company tele whela ua ia o loa mauta whaale vāo mā lo. O le tele lava le a whaina o New Zealand e si itia maununga o le tau o uta ma o loa whea veai, ai mai se o le tau ngata ai o le tau o le soifuanga, a le tuwai o na taunu mai o loa mai whafo ona o le taua i Iran. Whaai loa mai e le company a le Rocket Freight o lea ua whaama malu se si tanga e sidi atu i le tolus furupasene i le tau o le suahau ma pensini e whela ua iai o loa e company la uta i le tonu o New Zealand lama la tau. Ta ua mai hoi e le whaatonu o lea company i a Lisa Coleman e whapea o le si tanga o le ailonga o nā whaina ai tangata uma, ona o le a awhiai o loa uma mai soos whale loa ma supermarketi i te tonu o le tunu o. Ta ua fo ia Coleman o whape fo ia nā awhia le tau o loa o loo whe awea ia i walele. O le tau whiai le teimi nei o le auaunanga mo o loa mauta whe awea ia le kaumani walele o le Emirates le e whaamautu i Dubai, o mafua ai ana si itia le tau o le suahau ma le pensini a isi company. Ai pei ona si la fia o le Emirates o le company au pito te lele ai le tonu o le UAE e iailana au unanga mo uta ma o loa whe awea ai i le vāo ma no. O le teimi nei e tue lua i a company va lele ia o loo de tue nei o loo au mai o loa mai fafo i le tonu o New Zealand. Mai wa tidi ai ona sitia le tau o le whela o inga o loa ai mai se o niuta mani o loa te tele. Whalia fo i whapea o le tele o ia si tanga o se tūlanga e le ma whai ona alofia. Ai, o nisi fo i si tanga e pei ona mai tawina ua whai lava si mawa ai ma le le taui. Whalia mai fo i Lisa Coleman o loa uma o loa whela o ai i waa lalo i le teimi nei. O lea ua iaise si tanga i 5% ona o le taua i Iran. O le tele o waa o loa ua tau mawhai e alo ese mai masasa e tu tonu i le mea o lo tupu ai nei le taua. Pei tai o le uia e waa o loa o le vasa i saute o le kontinenta o Afrika. Ua wha o popo ai le si fasa furuaso i le taimi tau nuu o ia o loa ma wha pe nao na anua i lunga ma le tau. O le tāpunia o le nofuanga tu tonu o whela o inga o loa i pusa o loa te tele po containers i Dubai. Ua matua i longa lava o nā whaina i le whaasalonga masani. O le wheawea inga ma le whela o inga o loa mai lea tunu i lea tunu ona o suinga te tele e pei o na mafua uma mai i le taua ua vevela nei i Iran. O leisi vaenga o le tātou tala, e lua ni a onga i au kilani, ua wha ngai nai ni whauwhautua wha apitoa e whea ngai maa whaina o tamaiti a onga, e maa fua mai ona o whesota inga televavave po le social media. O le polo kalame ta ua o le checkpoint, le wales whaasa laua New Zealand, na whaali ai in Bryce Mills, le pule a onga lea o le Riverina Primary i au kilani sae,
e whapea, e iai tau maiti o la nā onga, e nā o le tai waru tau sanga le mātutua, ua mautinoa, le te leo la whaina i tūlanga o whaasaralaunga ua wa ai i lunga o le social media. Ta ua e le lipula la onga o le mafuanga lea, o le whaafai luenga ina o se tangata whaufautua whaapitoa, mo le nei tu ai ngō whaafita uli, mo le fia mo se fsoaswani a wā i alo ma whanau wa fia. Ua mautino fo i le na o le pau leo se a onga ua whaia i a lea fuafuanga, ona o le fia mo se fsoaswani mo ta maiti a onga. O le kolisi le Whangaparaoa College i Aukilani, to o lima la whaio ni whaufautua whaapitoa whaapea, na la tau whaafai ngā luenga ina le tausanga ua mawae, e soa sonia tua i tūpulanga talavau, wailonga o nā whaina, ona o awhianga o le social media. Ona i whaale tonu na mafua, ona whaatu lai mai i a se manatu lo tele, pe le ua te tau ona whaia se suenga ale malo New Zealand, ina ia whaasa ina loa ta maiti la loi fo le sfuruona tau sanga le mātutua, mai lo la tau whaonga ina o whisa o ta inga nei le social media. E le ile vātu nei, ona whala wa i tele mai, le reporti le komiti filfili o le Parlemene, le Education and Workforce Committee, sa whea ngai ma se suenga i la whaina o le social media i tūpurulanga tala vau. E tele ni whautuanga sa whaatula i mai ai i le reporti, e awhi ai ma le manatu, e da tau o na whaasāta mai ti umai le i atoa le sfurono tau sanga le mātutua, mai lo la tau whaongaina o so ta inga nei le social media, ona o a whaina e ono tū la i mai ai. Pei tai la e le i whaia se whaai unga mautu i lea mata opu. Ai pei ona si le fia o Australia le i le vātu nei, talo ona whaia la tau sā, mo tūpulanga te lavau, e whaongaina le social media, ai maise i la tau ele i atoa le sifuruono tau sanga le mātua. Ua whaalia le pule o Stasio Company wa alele i tonu o New Zealand nei, e ono whaaititia la whainga o malanga whaatulanga ina a company wa alele, ona o le sitia mau runga o le tau o le suau ua wa alele. Whailo mai e le li pule o le company wa alele, le Air Chathams, e whapea, o le sitia pea o le tau o le pensini ma le suau ua whaapopo ai leisi vai ngā tupe e o atu i le se lau whaas furu wafe tā lai le masina i le tau e whaatino ai le lātou au nanga. O le tau i Iran e pei o na silofia, ua tau fia ai le wheo inga o le tele o wa o loa i le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e whaao ngā i le whaavea ia o le tusa o le lua se furu pasene o le swa umarikesi e mana o mia i le laurangi. O le nei tūlanga o mafuai na si tia le tau o le swahau le ua whaaupopo leisi se furu valu tā la Amerika ua o atua i nei le se lau se furu tā la Amerika le tau o le paelo swahau ua tāsi. Whaalia e le lipule o le Air Chathams o Duane Emene o le swahau i le vai ngā tupe halu au pito te lea le lātou company e maunu ngātu na i lo la whainga o tutongi la au whaingalu ngā atoa ma isi vaenga o le pisi nisi. E ta awhi o ia e te tau i le malo o na to e sila i le whaatulanga ina o la fonga ma le tau o isi vaenga o lo o tutongi e company valele e tau mawai se so swani mo company valele la iti e pei o le lato company o le Air Chathams. O le o whaelo mai e leo e whapea o le li i le na malemo i le waitafe o le Waimakariri River i le tūmaro Canterbury sa tau mawhai o ia lawe ai i lana ta i whau. O le whaalawe na tupu i le fiafio leo sa mai sa moomi ai le visosani a au nanga lawe ai. Vei tai na umai lava le olo le nei e li i le whaalawe lawe. Whaelo mai le teita i leo ia Lane Todd o se whaalawe lawe whaanoa noa le whaalawe lawe ua maliwa i se tangata ina ua malemo ai ele i maua le maile sa i e tau mawhai e lawe ia. Ai i le motu i mātu ua mō lia ai nei e leo ia le tinae ana le taifau lea na ofti ai se tau maititi le tau sanga taluai. O lea whaalawe lawe na tupu le nua ingo o kati i le masina o mati o le lua afe lua sefuru lima. Na osa whai ai e le nei tai whau se tau mai titi e whātau sanga le matua ma iu ina uma ailo na ola.
Whaelo mai le satini leo si nia ia Natalie Flower Dew Brown. E tolus fururima tau sanga le matua o le tamai ta i leo whaia ne iai mo lianga leo ona o lea whaala me lave. Mai o le atula iai o iai luma o le whaamisnonga whaitu malo i New Plymouth i le aso se furuono le masina le nei o Mati. Na lipo tia le wale si whaase lau New Zealand le whae unga le vai aso le to tele la o whaita wale i le tonu o le atunu ua whae tio ma ua le fia ona ua mai tawina le matua vave tele na si o le tau o le pensini whape mo le swao ui pamu pensini pe a si tia le tau o le swao ui maketi whafo. Ai a o ina pa u i lalo le tau o le swao ui ia maketi e le vave o na maua se pa u i le tau o le pensini ma le swao ui pamu pensini. O le teimi nei, o lea ua sili atu i le se lautala a Amerika le tau o le paelo swao ui tasi mai ua atua i nei i le toru tā la i le lita ia le tau o le pensini iwa lima i nisi vaenga o New Zealand. Ai o le tau evalesi o le pensini iwa tasi e o mai i le auli le songa fuana nafi o atu i le lua tā la ono whāsene i le lita. O le tu langa e masani ai le aua ta mamai ma ta upu tau ta mao ainga e whaingoina i le ngana Peritania o le Rockets and Feathers effect pe a o ina fe sui ai le tau o loa ma mo bia se whainga e whaafeta ia afianga o iesitanga ai o le sini autu ina i aua nei ngā wai se pisi nisi pe a whaafo se i o na haru ilunga le tau o i o loa. I ta alonga, i le kapi fitu whaale vāo mā lo, o le vai lesa whai e Vancouver o le kapi fitu o le larolangi, na mano ai le au le kapi e ta mai ta i le Black Ferns a New Zealand i le siampini i le asonga fua nafi. O New Zealand sa asu e fusi ai ma Australia i le final, mai o se ta alonga tau whao na iai, e ui ina tā le malolonga o se furulua New Zealand i le 5 a Australia. Ai toi lua minute o ma le taimi ua tutusa e ta i se furu ma le fitu ai. Pe tai o na i se kone na tutoi o le tālonga na si koa ai le tamai tai o Alina Saili o le Black Ferns ma manu malo ai i a New Zealand. O le au a Amerika na pine apa me mea ina ua malo i a Falani ai tu langali mai le au ka nata. Ai i le vaenga o li i le kapi fitu nei le langi Vancouver na malo a Felika i saute i a Sepania i le final o ai o le talonga e tolus fulvalu a Felika i saute i le se fulu ma le lua Spain. O le fitu o le olpeleki le i o i le semi-final. Fai umala le vai so nei le o le ase atu hai le ta minsanga le nei o le kapi fitu o le langi e faia i New York. Lipo tia mai le whaapopoleina o tangata Iran i le tonu o Australia i le saunga le mua o tamai tai o le ausoka mai Iran. Le sa tau wahai le tamusanga o le ipu a tunu o Asia, le Women's Asian Cup sa whaiai le Gold Coast. E le iro tonu i ale aso e toe tu uai Australia le ausoka le nei mai Iran, ai ua tele lipoti a tō ma whaasara launga ua whaia, e atangi ai leo nono mati o le saunga le mua le auta alo le nei, ona, o le lātou le i usuina leo le vi o le fua o le malo i Salamo Iran, i le taimi o le lātou ta alonga mua i lea ta amirisanga i Ausitalia. O lea la sanga na mafua ai o na ta ua i lātou o ni tangata whaalata, i se whaasara longa alo i e lunga o le TV a le malo o Iran. O le lipoti au pito la ta mai nei mai Australia na ta o mai ei whapea, e to lima la whae o le au soka le nei e ta maita i Iran, ua sosola ese mai le mea na whaamausu i ai le lātou au, mai ua iei nei lātou uma i lalo le vainga leo Australia. Le fo iwa liputia mai le whautuaina le Palestine Amerika o Donald Trump o le palemia Australia i a Anthony Albanese ma lana whainga malo ina ia o lātou talia ia ta maita i Iran e a vea o ni tangata suru whai i le taimi nei. O popolenga o lo iai, o le ono mamafa o ni whaasalanga o le awhea ngai ma lātou ia, pe a whai e whaamalo sia o na toe whaafo i atu i le lātou utunuu mai ta longa sa awai i Ausitalia. O whai unga leo dala fau.
whaalolo tele o te tue whaatalo whaatua ilo tātua tanu o le nei fo I whaopoponga o nisi o tala I meo lo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o se mai ele whaafonga. Wa iei se fuafanga whaata oto le kāpeneta I se teimile lumanai o le a whaatu maoti e lolmatanga luenga o whainga whaiva e se mailmatanga luenga o whaatu anga o lo wawa alua le teimile nei e ati na e mwhaalau tele ana ia lava polo kalame mo le manuia lau tele o le atunu e meise ia whaalau tele fo il tūlanga o le pui pui ngore ngā te whale o le tātu o tenu. O le te tālalo e ina o sea o ongo le ngā o sina leo mea tau lima ma isi o loa mai lea tingi o le adi ao na whae loe le whionga le sui minister mtanga rengo whaato angam whainga whaiva o le tā ua le polo kalambele nei vaenga I tolu e le ngata o le maua le whong tau mawha o se le ni maua mai awala ese le ngā te whale ai o le whaale leia atili e foi o le siu manga whaale ngā te whale o le atanu. O le malo Britania whaata se mal whaala putonga o le siu manga whaavao malo. O lo ta imua le polo kalambele nei le ua lato whaatupeina I a masine whaatino I le nei ngā ruenga e tafi e sea I le pao malolo I tua mai o le atingi o le ani ao ai whaai loa mai le tūlanga I ila ma le mātango fio le atingi o lo I tatonu le ua ngā o sia I nei le telo mea tau lima mai o se porkalame o le atu I nātu I a fio anga o filifilia o lo whaatasi e le o ongare nei ma ua tua lalo e fo I le fionga le sui minister mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva I office o phone whaavai o ia I tumalo. Ina ia fiso swani e whaatupe ia ati nae, ma whaalau tele atu le tomai nisi o nuu o le tumalo, e ati nae ati le tupe maua, e le ngato a inga te itasi, ai whapena foi I mea whai ele nuu. Olo o ngaru lua nei le matanga luenga, mara tātou malo. Sau se taimi whailo foi lo tātou atunu. Se taimi o le awhai e se whaai unga ar kapeneta. Ina ia tūma oti le tātou vaenga o le whainga whaiwa. O winga ala e o na tūma oti. Ina ia whaalau tele le au nanga le tātou vaenga o le whainga whaiwa. O le oa e le tātou whaala potonga. O le e o tātou paanga fisosoani mai. Ia pa u lava le Sāmoa le ulu le whau. Ina ia mawhai. O na tātou malama le lei. I le tāua, o sami, o alo, o ia, o whingota, ma tūranga uma whapena. E le o nā mane la ina le tūranga ua iai tau o ia. Ua le tue telefo ina whingota o whapea o maua I le atunu. E tua e le atunu u fuanga tau mawha. Tūranga le tāua ai. Lo tātou mawhau ma mawha. I le whaataua ina o puna o lo o tātou tua iai I le ngatai whale ma tūranga whapena. E wha I asa ua na ngona whaatau wa ana oa. O le mana ia e whaisa tātou waso whaamanatu o le tātou ngatai whale. Ka tātou coastal resources ma ka kou fisheries resources. Ina ia ma whai ona avese whe au tāua I lo tātou atunu. Na ia tātou maanga whangafa le lei le tāua o ia puna o nā lai ona whai e le tua. Le whionga le minister lango lango mtanga ruenga o whaatu angam whainga whaiva, le whionga ai o lupo te amisa toni ai o lupo. O le aso le ato sui elfono usu le parlemene, e whaatara noi nei nisi o mata aupo a tā pena I eire kāpeneta ma le whainga malo. Mai o le aso foi, o le a whaatau tō I nā isui e tō lua, na manu malo mai whainga pālota la iti, o le tu malo sa whata numero momoa, ma vaisingano numero lua. Ai le whaanga solongo foi o le parlemene le neiva yaso, o le a whailo e foi ma se wha mawaenga se tasio sui whaipule, na ofi mai I le whainga pālota tele le atunu I le parlemene, I lalo le tanga vai le vang wha opo whai le HRPP, o na wai le finangalo le whionga le whaipule o le tu malo vai mongo numero tolu, o le a wha se atu lo na sa e tau tuaina, malangolango le vang wha opo whai o lo tu la le foi le teimile nei le malo, mai e au foi o na toe foi wha amalieina I a ingo le tu la fono whainga pālota, o le toe whai lea o le whainga pālota lai titi.
Ua whamalo se atu le whionga le teitai o le atunuu mai le whailua inga malau tu stana le vea so o mawai mō tangata Sāmoa o mōlo au mau i atunuu o lo a fia le taua le teimile nei e pei o tū pai ma apitapi e na ia tautua nā e wha ai tete ma ia saonga le mūre soifua i mea o lo au mau mana no whai. Mai ono ave foi fa malo si au nei tatou tangata umalai tu tino mo lo na lo langi lai e fa tete. Al tu langa lava ia mo le fa mo Amerika ia elea ia tatou ta longa tama tele pa wale o tatou va va intu langa tatou te fa tete ai le foi na saule ta la pensini na nei pa o martiso pa o le suau le pensini to pa o markarsin ya tarsia ya alwar sa le ainga sa pa o na ina ia tau o ai para sia suau Pau atunga lunga lo iei le taitai o le atunuu i le tau o lo tauina nei sa sa e tū tonu o a fianga o le a fiai lo tātou atunuu i ngā runga muli mai. E faisi ma le ale o tau polo tupu i le Middle East na tau si fia Amerika i o Amerika tau whaafonga voi la upu muli o la ulaunga o le te talo sa mo President Trump. That's all we can do. Ai o le la sanga la wala la i Amerika e le se la sanga whaingo fie tatou te rero foi po le tali mai i Iran le mele alu pa ua le mele o te tāpena le temile nei o le afianga mo tatou le mele tupu o te loa i e ngalu suau o loa wina mai fafo fe malanga inga ma le whewai lana wa tolu malanga nei na cancel tolu malanga mtanga luengo le malo na cancel ana nei ona lea nga i tū pai manu ulai a fia, lau cancel. O le pui ngana nena. Tāua foi le taitai o le atunuu, o le a lava le tūlanga i le omi pe pupu o le tauolo tauina nei, o le a iai lava a fianga o atu motu po atunuu la hiti o le Pasifika, e tūlanga tau le tamau a inga. O lo ua wha au wau lava le tuwhaina o le taise lau 5 tā la, le o lo ngafa nei ma ofisa o fonu wha avai ai tūmalo te tasi le atunuu. O le aso ana nafi na mōne mawina e fwoi au telefou, le tūlanga saonga le mō, ma le whatūlanga ina le lei o le tufutufaina o ia se le nyanisi o i tūmalo. E au fia ai le vai mangunu me wha, e se mai inisi o i tūmalo, sa iei ni ve singa sa tūlai mai ai, ono le tūlanga le tau whao a avanoa, ma tau tū lei mō le tala ina o ia se leni. Ai o watu inatu le whaamsinonga le tāro sanga, ale vang whao pufai le champipi, e tau fia le tu mawai le amataino ngā ruenga ofiso fonu whaavae. Sa ia mai e le iloiloina lo lātu tālo sanga watu e nātu. E lo lātu talitonunga e le o uia whainga whaavae e tu sai malfilfili o taite fono o ofiso fonu whaavae. O tālo fawia le ne yaso, e ieleanga le leo le tue fōwhanga la whianga e mesio tātu o tenu. Whasoi fuia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tali wai popo e nei so sopo ole manuva
Sina para mapoasa i le pesele na Sāmoa la taimane, pe ona tau whaafonga mai ai. Ia o le nāfu i sa outou toi whaafonga mai a tātou tala fōu, ma tala mai Sāmoa, pe ona toi awina atu i le tu lai tasil nei au auli. A o le whaapoponga fōu a tātou tala, i o le a maua lea i le aso a tai au, whaftai le sunga ia la wano a tilawa, whapea fo i le sunga ia tā Sesalem Sam, ia mua tātou tala fōu, ile nei fo ia solua. Ai o lea ua toi luas fulona minute o na tale o le itu lai lua tala lua ia o na mai a fo leo le tatou tautua lunga o le tatou benga tawhailangi pe o le website, o le Facebook ma le YouTube o lo mwhaiona whaawawa toi le tatou tautua mai le si ufonga o le lau mua. Ia mantua nei tautua a le leite o le si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio. Ia na mata mai lama tau sanga ya feu se lau i walua. Ia se i o mai lawa nei tau sanga o lo whaawau pea lana tautua. Mōna i o tātou tangata Sāmoa, ia ma tangata Pasifika fo i wai. Ia tātou pol kalame o lo whaia i ngangana i lua. I mwhaiona malama i fo i a aloma whanau. Ia e mai se fo i o nisi o whalaptonga po o nisi fo la la ale malo ma la tomtanga luenga o lo au mai e nisi e whaatala noa. Ia ma mawhaiona whaanli watu mo le malo lau whaafonga. Ai mai se lava mta ua e au ngālia mō tātou e le ngator soifo malo loina, whapena fo i pule ngānu e peona i ele pule ngānu o porirua. Ia mai se lava mta ngaluenga o vaenga lo mawhaiona mo le fsosani mō tātou o tātou i ele nei atu noo. O le sa tau whaafonga fo i le tala fau a la wano ta uai ta alonga i e nai ta maitai i Irani e to alima mai la latou au soka. Ia o lea pe o se tala fia a tono le ua ma fo toi whaafonga inisi ua tu ina atu nei e le minista po le malo Australia ni o latou visa sa talo sanga i lalo o i latou e mai i se isi atu noo po le atu noo Iran o le toi fia fo i ai ona o le tūlanga la matia o latou soifua i le tau o lo whaia ia e mai se fo i o latou ngai o inga le na whaipe ona le muso i le fo i le vi i le fo a latou atu noo. O latou lapo le ngai tau toi fo ia tu ia whaao leo tia i latou. Ia o nisi e pe e ia latou fofua ngai toi fo i. O nei pole nei o latou a inga wa ale mo o latou. Ia ua whaasolo anele, whaasalanga nei o latou a inga alu tala fifia. O le ua ma o latou visa ia humanitarian visas. Ia mwhaiona no fo i Australia. Pe ona wha maonia ai e le Home Affairs Minister, ia po lato Minister o loto i whale o Tony Burke. Ia o se tala nai le au vaenga lea, le au soka lea ia whaafitai o lea ua mawhai ona saunga le mui tutono Australia no lo langolo ia i le taua i lo lato atunu ia i Iran. O le whaafifianga mai a tēnari tautua, whaanoa lo loto i le nei vaenga le hauli. No, I look, no.
Whawhiwhianga le nā a le a whai pese mā tango fia lea i al pēni nau tia whau ma le pese le nā pango ea ia a tono o lo whawhonga mai nisi pango ea whātalo whātafo i nei vaenga o le awa uli o le sawa le tono lava le stasi o le tato o nanga le tato internetis teimi o nei aso ia tono sawa intai fo i monisi ona toe ki mwhaola mai tato benga tawhailangi ia le lava e maua le o lo whaawa pēl tato tautua se ia tale i tolai lua e yeisi tamaita i po stina lea i manawa tu samalanga i fafo i take po Turkey fai e lona tautonga le tele fo ana isi nei fo ina isi tamaita i Pasifika samalanga e fai tautonga i se i tu low level fafonga anga e ave e se ia nisi o vaenga pe tau mawhai e whaalusi ai ia le mamafa o le tino ia pe wha pa e se i tulo whawhaingo fie ei malama i le vai. Ai fo ilan si tamaita i lea mai mana watu na alu fo i whailona ta o tonga whapena i to tono o take. Toi fo i mai la i anu, fo i mai ave il whalmai i to tono Palmerston North, so i whai o mai ona tonga whitinga. O le mea utupele le fo i whainga o lona ta o tonga ia na mai lei toi whaile ta o tonga i to tono o le whalmai lea i Palmerston North. Ia o ave ese i tulo. Talal fo mai len toi whai ona tonga whitinga i nei New Zealand. E le mwhain toi wha asao ia le lona tulo wa lona stomach. Ia le wha ingoa tato o manawa o to tono to tonga ia. Ia ave ese uma wale mawhai ona toi e lea o ngana toi tu oi pe tono lona tino. O le la ua ave ese uma le vaenga o le tōtonga o le tamaitai. Ia ma ua toi whesu ia i e fō mai, ina ia mawhai ona toi tau sami mainu.
o le te lena o le wha le tono o lona ta o tonga le na whaia nei. Lea la ua toi e mai fo fautuanga mo i lātou ia e whai ta o tonga whaapea. Ina ia tautua nai wa ai whalei. Wai wha maisa mai ta i nālo nā lue e whai olona ta o tonga lea. Ia ona e na teilo ai le tai ona o oilunga o le lisi. Lea e anga wa ai tanga tai tono New Zealand e totongi e le soifua malolo ina New Zealand. E mwhaiona whaile ta o tonga lea. Ai alu fo i lai le e whaile ta o tonga le tono New Zealand au nanga fo ia whaatuma oti. Ia e o whaatuma le lua se fulu afe tā lai. Mwhaiona whaile ta o tonga lea. Ia ilenga whatia ia. E sili le alu i oi take. E tau ngofie. Ia ma whaiona au siale mele mana o iai. Ia aleu o mai fo i o matua sile ona tinga ina. Taimi nei la ia o lea e whaanga solo la waona tonga fitinga. Ia o pe ufa solo manuia. Ia awa te lea lea whaina wa o iai. Ia ona o tūlanga i lelelei. Ia le tonga fitinga po le ta o tonga na whaia i o i take le mea na malanga iai. Awa le e whamaile le moli mau ale vaenga sa whailon ta o tonga i le atunu i whafu. E o le o le tama i tau singa ma le iustai fo i tuunga na au mai e le fo mai i le taimina o mai lona ta o tonga i take e muli i ai le whainga o ana mea ai me whapena ale wha mai e le mwhaintoi ai ina ufo i mai ia au lea la ua toi whaion ta o tonga i nei ia ma ua whaasosolo manuia ia awa te lea le a fianga o lona soifua i lea vaenga. Ia, o pe o ni fautuanga i pe o mana o fo i le mea tau ngofia i o tātou uma ia e bifo. Ia wale tāla fianga i fo i ma le tūlanga na o iei le tau tonga. Ua toi sifulu minute tāle i tu lai lua tāna lua ia o na wha mai a fo i leo le tātou tautua ne aso le pesea le Leone High School o le sini o Longolanga. Fa
Toi 5 minuti o na tā lea o le i tō lai lua ia o taltonu o le tātou tautua fo nā mo le nei aso whaafatei le lava Sāmoa i lau whaafonga a mai se foi o lou langolango ia le ki mai peo lau le teo ia mai se foi o nanga i peo na ma awala o a wina atu wai le tautua le si ufonga lau mua pe ngata whailangi ia whaafatei le lava mo lou langolango le nei aso manuia fe aunga luenga o lo o tutoe ia ai tātou toi whelua i foi i le aso a tai au le tei masani me le ito lai fitu i le tai au a tai au whaanga solo toi foi i le whainga lotu mai lau whainga luenga pa ia le atua ia ma whaanga solo i tātou polo kalame pe ona masani ai aso lulu taitasi le foi la tautua tuai ia le tātou o whainga luenga ia manuia la fofuanga o tutoe o le nei aso ai o le pese mai le kwaia po la fai pese le CCJS i whangatongo ma le pese tasi le loto.